O te whiwhia fo i whaatalofa ma whaafeiloa i le pa ia la silasi ma le mamalu o Samoa. Ia ua mwhai fo i o nao whakapoto i lunga o le tātou Purukalame whaawau a le Blue TV ma le Purukalame wa whaai ngoina o le tautaiae ma le manuia whaivaro tātou watunuu. Tautaiae ma le malo, tautaiae ma le fiafia o le oli oli, tautaiae ma le whaamanuina o le suafo Yehova. A wae le leilava o ia. E whaavavau lava lo nā lofa. E upo e mazania i le atunu o ia so whaape nei. A o tala le tusi pa ia whamai o le aso le rei no whaia Yehova tātou te oli oli. Ma fia fia iai. Ioe. Ai whamai tala le atunu o se aso wa ula. Ioe. O se aso sa lupe. A o lea wa tū matie. O lea wa tātou tini tau wao. Ia, ele wha iunga fo ina ua wha minute te eile wha, ele teibia bantou i ni usila rei po o hau te ronei. Ia, ele tautua wha au wawalau Blue TV, mai le ele o manukau, i aukila ni saute. Ia, ele o ngā tutonu ngā le mū, po o le fatu fo i e to ai tau nuu ma i eile lalo langi a toa. Iyo, i nei a mantou i aukila ni saute. Ia, wao i nei fo i eile tātou malai wa alere tele a New Zealand. Le ala le nai ala yona to ai mai hili lano langi a toa. Whaatalofa lea ma o wafolofa. Whaafeiloa i ma o whaatulima. I o sā ma whai ngā, i o tau pa ia ma o tau mamalu. O pa ia o Samoa, e o pa ia o whaata o to oto. E le aia se vave e le se polo whesanga ke koe suia se ioka. Wa mai a o na ta oto ma papai. Ioe, wa tātitia wha olo a malae pe o le tala i ti o le tautianga, nei wha sare le anga. E le aia sesi e toi fia utu vai tofo i a Samoa, a wā o Samoa o le antunu tofi. Me lea, ia, a mai ia le suafa manu malo Yesu Keriso o le whaao o Samoa. E whaavae i le atua Samoa. Ia a o ia fo i o le whaao o so se e kalesia Kerisiano o malava o loo e tautua. Ia ma au nai fo i le nei vai tau o le soifuanga o te whaatalofa ma o whaafeiloa i a tuai. A fio mai a matala mai o au, ma liu mai ma si mai le whara si ingata, wha ingata o e Samoa o le pale, o oe o le soa, o oe o le ula, o le titi, o oe o le penina i le loto ma le nganga. Whaatalofa, ofo o lo fatu, ia i le reivanga o le viafi. A talo fai feo yo le tala le lei le au fai ngā luenga te tofi le tua, ia malo tau fo i talanga pa ia, o le tala sā, ia o le pai pai sena o le tau ngā luenga e fita i tunga a wale tua malo na fina ngalo, tau wasu seipu vai a wale ola, ioe, ia e launga ina, ma alanga le saramo manu malo, whaafte tele, ia le mafuta mai le ritaimi, ia, i so o se whatawhai taulanga. E le ngata si o mātou watunu o iau te ronei, ia o so o se tafa te tele. Whatalo whātu i whaiwhi au tā lai, o le au missionare, o taupau sā, i o le tua inga sā, o le alawa le tua inga whai evangelia, ia walanga pe e tele fo ina aluru tātou whaatalo whai whaiwhi au. Ai ei fo isi o lo whai alawa, e le ongi whaiwhi au, e oi. Mana tua fo i le tūlanga fo i lele o le 5-4 ministry fo i lele. E iai i a o ao, o pastors, ia evangelists, ia o le prophets and apostles. Ia o le kaua fo ia o koe de whaakusi pa ia ri al whasala lau. E se umala langa o le tala le tusi. Io, tu sei l'apostolo Paulo fo mai. Ona to fia fo ile onisi avea ma faia onga, onisi fai ma fai fe au, onisi fai ma awa, o fai ma fai evangelia, onisi fai ma profeta, o fe onisi fai ma peteriaka, onisi fai ma mo si te ulanga ma le angoa i lava. Ruinga la la tala. O te fia fa talo fa tua ia te o tou. A o fe fo ile tafa o le kelope. O lo e ma futa mai ai. Pa malo atu fai o le faiva. Ma lo le ta se le ngā luenga le tua. Mana tua ngā luenga nei whaatala i vetula te tala e mese la vaenga i e ka la i e kungu ufo i e le ai mangi ka ngaka Samoa. Tatia ia ni usila au se talia ma Amerika. Awalanga ua matua tala whaauto ai ia atulanga o tangata nu o Samoa sa ili ngā malo. A o kungu la ika ki whea kuai pei o Kenya, Ethiopia, atunu u le atu Afrika, o Filipina, Kolea, o Sainga, Ingikia,
Atunu fa pena, ele fa pete tami e ke iwa e uia e ka fale o yese ainga Samoa. Le ai mangi ainga fa pena. Lupa la faila te tala. A fua fo ilai le umile te ta se le ngā ruenga wa o isi e tausanga male afa, o isi e lua tausanga, o isi e tolu tausanga wa ese uma e kalesia male fatulanga ino la tou ngā ruenga fatala im fa missionare mitulanga fa pena. A fua la ile uminga e ke ka se ngā ruenga le tua. O le umi fo ile ngai ke leva ai lau ngangana o tangata mau fanua malau ili. Awa Amerika ia mo ia fo e ka wolo lau ngangu. Alanga o la ule ango ai. Ole Samoa ia ia warota Samoa ia fo e ka lesia Pentecosto Samoa ia i lotu Samoa e ka lesia se rutal no join. Eyo. A o isi la tu nula pe ile ka ki fa ia ko i Asia ma fo ile le Afrika ma tunu fa pena. Fa fe daila le nei vai tau. O leo ma fai ona maua longo de social media. E fai mau mafutanga mafana le kelo kaimi. E wa o ngā kaimi ere i sause Facebook ere i ingi ngai me o ngi live man natu lang fa pena. Na ole emaili pe ai fo isa emaili. Ia a fai fo e vili me se ngu melo se kele fongi. Ia ngā phone card. Ai longa o te tau liani phone card. Katua ia. A o nao na po. Kua fia whare o lore au sainga mara winkia. A wai me o Pacific Tokla ko ia me o ko New Zealand. Klopo ko a e mau kat. Ngai fa tau mai. Ia ngai mai lo le salu ai Philippine vo ile ai kau tai o le ngumel. Ia lai fa mama po ala u karkalango wa se e a wa ke ia fa mai. You have 1 minute left. Ia le na, wa te tala no antu vaenga ia. Ona fa ta ua mo ilan tau oro i ngā ruenga tā lai. So se fa fai taulang. Fa fedaya ia Mr. Facebook, ma social media nei ona po e mesera kamale le WhatsApp. Ia, pau wale mea, ia lava lau data. Ia lava lau data. Ia lava lau data. Ia walanga o re soifuanga fori ngai, it depends for lau pronunciation ari i le ku o le lau langi ngai ki ai. A wa e pronouncing a pio mako ngai usila ke kango le data. Mai ka data ngale. Ai ka unga fa Amerika fa mai ka data. Can I have some data please? Ka wingi ya mako ngi usila ma Australia fa mai yes can I don't have data. Yeah, ka ula ka mako mai sa va I don't have data. Yeah. Le ai ora isa oilan ka miki mako iyo isi fo. Can I have some daddy please? Usa olay isi may sa tara. Transfer will tara. Can I have some daddy please? Kasi le me wakili nga mawai daddy isi. Kusa olay lau kay lore le ikaw nga isi sa tara. Ala waka nga isi fa may can I be your daddy? Who's your daddy? Yun like yala nga wa oise fa may can I have some data? May what? Olya ay fa may can daddy have some data? Yang nga umoro le wasa uno ni data may who's your daddy? Ka feel like ese awala nga e ki rode si kay mi nga ele free night did you sell? E fe ngela la kalar ngi awa ke aka mapi ke amu mai ma e pi ke e ke re kari kong o le ke ruang ngo fonge ke mi ngai ruang ma sang free night esa e ke kanga fa ale ngo ya ma fia kama o me mongia o lunga free night nga rua ya esa iro esa o kare ka ko waru me sa o iro por ka ko por kala meri no ongs esa ongs ana me esi de fiela esa o kala makwa pa me asinga akai runga ka ka imoti aka vonga le esa o tala o le tele isi mafutanga le ye o lunga le free night free night did out aruaya awa o anga fu ngai me o free night e lo wa ki at for my se moi mai nua ngā luke mai. Ia,
Ai. E se o nephew nga. So le la ku Samoa. O fa no no ia man ku fe ni poku Samoa. Ngare ko so ai har pupungi ngare ia afu so fu ile ku so le vanga ai mako I fare apa fare kele funga. So le o fa longo ku ila ukam. Te o ke moi. E fa rongo nga fa merkingiki. O I ka ke ro ai. So le o ngingi o aus konti ele fa ngar mai. Se o ke usu la onga ka. Mo ke usu la onga ka ya. Fa mai oi, o ke mo ka ngunu mai ka ngunu. Ai, my good boy. Ia le na, o le wingo fa ila utala. Ona o nei ona po fa fitai ngar o omia o le telefongi pe a ile tara ia le fuste tara wa luku ku mo free wifi fo ia. Ia ai makua abuse ai lava le wifi le McDonald's ia ma le wifi. O swinga le o le soifuanga. Ai a tonu wa fa nga fo enisi a wana le. Ai na fa nga balangi. Ia. Iyo ar ko nga me nga ai lar ko nga me muri nga ai ko ke me yesu ma mengi o free I karangoanga. Time mi fo o popo fo. Time mi o le fa mata nana o le olanga. La na fa ko fa ngi. La fa ko fa. Babe, wai what is it hania? Babe. Are nga be. You wanted the emission be. Mày babe. Hang up my lo. Oh, ala po mày. Si ke di mga oy. It's a big scene le nga mi o lo hang. Mày hang up my oy. Ala po mày le. You hang up. Yang ke ero mày. No. Yeah. 1 2 3 let off ko 1 2 3 kakau fai press lo hang up. Pisa wanga sala kele lo hang up I lo kingi nga kai mia. Time mi ole ola fa vale. E ko fo. Time mi mo fia fai kingi vale ya. Io o sa o nga ko nga le upu. Ti na fa mai ya hang up mai lo. Mai na no, mare kangi. No. Singulo vai. Oh, se dir ma yon maruru ngi vai. Siang apa ya? Bem. Vai carreira, eu faz Facebook, eu faz fake page. Vai carreira, mas ngare fica me que wala ko era mi ko carreira esa wa. Era nga mai hang up mai lo. Ara fa no, it's a big scene. It's a po a big scene area. Sa le o kengi yang ai le si e ko fu mai la ia le si o antinga. Le fa no mai. Le fa ya ka ku le nga nang kam. Le fa lang kengi. Oh no, it's a big scene. You hang up. Ara fa no wa si pikar ke fu era fa mai kengi. No, darling, you hang up. Mai no. Ai ko fu ko ro ma lo anti ko kong. Ngi ya ka vale la kamalang kamale. O a big scene. Le ka e. Tu lo fa fonga mai. O a big scene. O ilo er kengi o ko ro so ke ni ka. Ai. Ya. Wow, ka go vai. Ke do fo ngi me o anti. Ya nga lava ka nga kai fa mu me. O menge yo anti, e kau feo lolo ankos. O menge yo antis. O le makua fa amu me ai ngai kai. Mai o ha pixin. Ya matalo fa tu ya antis umam ankos. Ya ingi antis mangi ankos idungor ka ko por kalami. Matalo fa tu afa pe fo yo antis e se lo susungu o lo susungu ne fiu ya mo. Ya ku ya nga me ya na ya de ko mongi kengi ka miki karu o ko. Matalo fa tu ai le jele o mo pa anga mai le nei por kalami. Ese o ke fia e fa mo singa aka. Tote lo auto. So far mai na ia tātou fans ale tauta ia e mona ia tātou paanga. E manuia lo loto ia ila tau nai ta mama tina matutua ia wafa ilangi le folonga. Ai meli mai ala tau whanau ma whapea mai a siata. Tasi leo vaenga i piko si linga fia misia si o ki ngapo si o kamama kua o maliu. Lau por kanami. Ore aka. Eiwe. Mawe singa aka.
Se a sau fu ki fai mea fa u mai fai mea serious ki fai me ko a palala si mo ala fauro ava avau ko uru mai mo furu furu makai lalo si singa vale i fu male afu ya wa mengi u popo o fa afu ngo fie yo uru pe o ninga ava avau iyo ai vai ngi se uru po ava avau me ai manga ya ile relax go with the flow ai vai ngi ai so nga ru ru ma ru nga pa ko ko fa pingi mo si singa fa so ato ai a maua sina ata o le vaila au waunga iyo vaila au nga mo o e foi e me se foi o ani tūlanga o loo lu i tau waile soifua ma le ola ia a lewa ike i rowo so mai lunga e koe wha mga kua kurua karangoanga a o kai milange iau si kaili o he leanga e musu hang up le kirifongi ina ua maua nei la ma ailau maungu ua matua maua lima iau lima wa e maua lima inga si kinkiki ua lua no nofo fai ole le umai ona yana onga o ele ki sisina mai o ele fa makua ka ngaka makua le la ua maua lima nge wo pe o pu o me foi le li yonga lima o si ka mai antelope foi le la ua lua no nofo nei langa ka kawa fa uma ku ka yo e fa uma ka fa uma ku pele story le mea lea la ua e moa ngei le aka ua e maua di manga si kinkiki nga e wha ole o lea vo i lele oh babe no you hang up I can't do that to you si le mwing o hang up si pe ua hurtinga o e hei kala wale wha sufinga lea la ua rua maua e maua lima ua rua ngofo o ma le tausanga mua maua le whanau lua wa amakanga fai aku hey hey ole fai oh lai le soifuanga le swing le soifuanga ole ana me alenga na me faka le fa vai ka mai ki paua le me ngarenga ole kofi le la vai de kalangoa vai de kalangoa wa sui a wanga io wa fia kama ona fo o le wa e lo wa maua wa maua lima lava le mena mana o ye ka fa mai si fa finge ya mo ki o se ya si nga yo ma marolo ya to ti matale upenga mtu e mafo po kukusa yo fa talo fa na mo tato talo fa tu ya i se o sa fa ta mati ma de tosi ya le mafuta mai na i o se talia ya ole na ya uso ya titi ha misi ya congratulations ile manu malo ya le our blues mas kako paki mo le manu malo our blues ya talo fai ya fa mnui atu na ya uso ya le fionga le polisilio le tato Blue TV ya anai fui mono fa tai lava o te loa wa so longa de le me le vai so o manu malo se au le pepe tala lene yo tautua polivia ma naima rolani la alisia kupenga ya uso ia iyo ole obri ngei wa pe share hora la tomatu ile awre pulu ole fei kaleanga ya ai fa ya ingar pulu ole yang iyo ya waile si ya mare to telo le tatu vaenga ale pulu iyo fa malo tu fo il tapu ai sia manto page le va mai ikino ke kaule o te taule eva o ke kaule makamaka il fale le sky matulang fa pena after you to fo isi vaenga iyo we need to acknowledge after isi vaenga le onga le page le va mai thank you very much more le live matango fi ta alonga so se ta alonga wala ya okay e lo le ya vaenga le okay join I love okay makamaka wa fo mana ya all time of ya sa work alonga like ke pisi se mea po ka fawangi se mea ya e sa wa lungole ole live vaenga le share me si vaenga le fa after tele lava ya ai la to uma matai ya not this time o ino ulo ai anga sao mai le hurricane zilunga e sama loa a ko vai aso ngei
pe nei o lea e fai e lenga kai sama a ua matua fai lau e ngai lunga o kila nei ia u lea ia fa maruru atu le au resifi po le matai ia ua leo ngatasi le futia ma le umele a tonu wa le fetawi fo ifuafuanga matulanga ai fa malo fo fai o le faiva fa se fulu ai nga malo ai le pe se fulu fitu ia tulanga ai nta o mai ala mo se fa lo tele nga tatu sports tele no fa malo to au tapu ai ia ai ka ko kapenga mai pe ar ka ko state of origin lona lua le tin ta do le so ile aso lulu nei tato atu tato aso soifua ma so fanau ona fanga solo ila ia le tato prokalame ona va na ia nei vaenga foi o le tato fasoa ile nei fiafi nei nisi fo vang ai le join mal tato pe popo awa fo le nei fiafi ma do fo o le tato le lima manto ni usile nei tato le ono isamo join mai ai ia tato popo ia ai ko sia ki ko po fiafi lava po ma isia po ma lo si ia le uso ia tu vasa e join mai fo ia wale tato proklame tu fatasi ana nei vanga le fiafi a ona inisi nei o fa manu yanga o aso soifua so kilo ako a tonga le ono sultu sanga o ana le mana o le aso soifua le o le aso na nafi uyo le ia ona ile se tato wa proklame na nafi ia le ala o tu ina tu wa ile aso soifua le tina matua po le tonga happy 60th birthday ana le mana alo fanga mai lana fa nau ia Opoima, Utita, Berenice, Paulo, Leotina, Onolina, Fapea, Lato Taitoalua, Fapea foi grandchildren i America Samoa. Nai lo hatu Wellington ia Manelson. Famuliele tua i lo wasa soifua, ioe. Ale tina e sanga fa popo pe ele tua ni sia so se tele e lo soifua wale tu singo le kale sia no o male ainga e le uru moenga tuai mani usila nei fa sisilia e lo faanga o se mira salvation tupu mo oenana ioe na fa munianga na ia o le atoanga o le aso soifua ono sulu tu sanga le tina ia ana le mana mai Wellington ia le sa ato ile sona nafi ia le ufa manu ia tu ile so o le isi tātou wa so soifua le nei. O le aso whanau o kanga ka au le leilingi. O Roman Dovia Roach. Iyo, happy 8th birthday. Happy belated birthday to our Pele grandbaby, Roman Dovia Roach, who turned 8 e se vai. O le aso suka si o yungi. O ke whako le ular ka mai kanga karingi. Mara koe a mengono ngā so whanga ule ngi ua pāsi mamau. Ieu yo lea. E lea whaina. Anga e le au le lei ma e kama le lei mai ma ngai au puenga o waka. Ia le ua avatu wailo wasa soifua ilunga le tātou proklame le nefiavi. May the Lord continue to bless you and shower you with many more wonderful years to come. Ta malelei mausitai o mantua ma le tātou ainga antoa. Alofanga mai o ainga o mai au se talia America Samoa ma New Zealand nei. Ai fasi le siri ai alofanga mai lo nana Lisi and Papa Wesley mo oe le atalii Roman. Ia, o le se tātou wasa soifua. O le atoanga lea, e ko akolu leo mai ka ingi. Ai, e ese tausanga. Ai tutusa umaso e whamana duai. Sole, how amazing is that? Happy birthday, girls. Ia, so ko vai aku whenga o whamungianga. O le tamai dai mua o telesia Jeremia a jolo na lua se furu malei vai lea so. O le isi tamaitai o Francesca tui moloau, Falaniko, e a jolo na lua su male whai le so. Ia male tamaitai ia Francine, Divine Mercy, tui moloau, e a joa lona se fulu male valu i le so. Aisi whaika waku, ia le whamurianga na tu ina mai. O nisi nei, o nei, nai aso whanau mo si au whanau e tolu, e fia momoli han tūle nā tō i porkalame mātangu fia le tau te iae, e tutusa māsina, ia māso, ai ese tausanga. Whamuni o te lele tua ia au tau, ia meise o le aso soifua le nei aso, a tō ai le lua iwa o tausanga o leisi, ia, po le tamaitai matua ia te le sia Jeremia, ia meise fo o Francesca, tui molo au Flaniko, e a tō ai lona lua sumare wha tausanga, wha pia fo i Francine Divine Mercy, tui molo au, e a tō ai lona sumare wha tausanga. E alofa le tua, ma wha o popo pea ni aso se tele,
tau o langa ai le mafuta ai pea ma mantua ia so uma ai maise le ola te talo i le alii i le aso ma le aso. He lo whanga mai tō uso ma tua ngane whapea tō matua ai maise ainga mawo mai Amerika Samoa manua upolu savai San Jose, Tennessee, California, Alabama, Florida, Alaska, whapea ma Seattle. Yay! Happy birthday, girls. Ia, le na, whapapo tua ila ia lea. Ia, ma whamanuianga. Mai a tia unei a siata ma le prokalame le tauta iae. Mo outou o malawa. Ia, lea ua wha manatuina o tō waso soifua i le so. Happy birthday, mai a siata ma le tātou prokalame o le tauta iae. Ai mese fo ina i whanau teine ia po nei whanau ta maitai. E ese kausanga. E oe. Ia, ai pa ufa atasi le nei aso. O so vai aku ia veli o asa ka lo fai. Asiata malie finangana malie se fa manuia mai lan so whanau o sia utama o Ross Sink. Na joy le solo na lusu ma leo no tusanga alo faanga mai ia veli ma le whanau i manure ua ka lo fai veli. Ia ma vai tato i mea oso whafua se ine. Ia whamanuia atu le atoanga o le lua subaro no tusanga sunga Ross Sink. Ia mai o matua me se fo tina ia veli. Ia a me se fo yo to whawhine mauso. Ia i lunga o le porokalame. Ia tato atu marologa. A fo i mai. Tato me ia tusi vahenga e fia whasoa duai. Ia o talia ili teimi o tato tama masani lunga o le tato porokalame ili ni vanga o le fiafi. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whasauni loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo yo tātu ofisa yo Tara o Tāhu Humba Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau ba anga mo tupe wha mo moli Samoa. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Po i mo avita avale. Mio e fautuanga mo avita avale. Ia tautuanga lu saonga le mu. Fai mali always ol fa manatu. Always ol fa manatu. Fa ola u headlights. Ioe. Ia matua ki ia headlights fo ngai o lau ta avale. Ia wane i lo mamau mai oi. Tūlanga fo ile leo le saunga le mu taunu fa aula lava mo li malu le ta vale le temile le mai se fo temile va veo ia ale fo fa si fo le fiafi tolo matua wa o ama pu o lunga le wala fa yo le malulu ia ai ole matua tau le lo o ni tanga tau ta vale
le monia mtua e se avole tulanga le nei va vea ia tulanga fa pena ai fautuanga le na mo tatou se uma o toi vai atu se update se pe ia ise kama eskengi le tau tupu mai nai o tara se uma o toi fai tau fa lele vai ngale tu ina mai fu ina ni so tatou wa mamano le tunu fatalo fatu ina ni so o to lo o mau mai tatou proclam le nei vanga fo le fiafi se vol sunga le so ya mataanga pen Junior tufunga male to lua male fana u foi malo foi malanga manuia le lo le wa to no mai nei au te roni ia mari to te lo tanto ma se foi si vainga le te vai tu le report mai e fionga mongu te a lose Domenico se u mo to fai tau au ili tu sta mai report le pe ia se fa la vele tu la mai na i se mai na le off ramp le nai o tara istamaki ai molenei afia anta tau sa mo fatalo fa Julie Jofine po sister Faye Josephine Pelele mafuta mai na i California ia le to inga sa foi po tau pusa ia misi katoliko fatalo fatu ele nei vanga o le afi ole ata to se e atu le si vanga tia misi ke o fa mangu ya kulila ko ngor fikus futu sanga fitu se futu sanga ole to far vai malai ia po le sunga po lo fesa i lungo tanto u prokalame ia ole anga nu fa samo asiata io e faleao po niu lautoa lavea I think ole sto na ina jenina na anto ile fiku se fulu e o ora ko inga e au kale ro se ole aso ko inga o fiku se fulu ole aso ko ya lu le ongo dima ia ai fa manu ya anto le anto ngor fitu sutu sanga ia ile so ma wori to fa mai le tua ia ai fa fo leva ia so stele a wale to tua ino ainga no uma kalesia we longa fo ilo tutua ia ilo to fa le vai malai ia e fa ia ku mua yo ngo ia pule o le fo ina tausi va tele ia a watu mua ma pule be se fo ia o tu te tele wa ke le yo swafa makai o la kam mo la profesa ai fa manu ya tu lo wa so soifua e fa mo tau lo fo o mo au kasi o mo io e fa mo tau lo e mase e kai wa fo isi tele swafa fa muina ia lena tele swafa to malo e tau ave ia e famulu ya tulo was soifua lungo proclame le ka leo le atonga le ono sumar fa tau sanga o le songa ile li pese tau ta ua la wiloa le fionga ia pese ta le sa rio tonai famulu ya tulo atonga le ono sumar fa tau sanga o lau songa po lau fionga ile so ia te talo ile tu o le taleni o le tu o le soifua moleola pou ia matoi tulu inisi tu sanga o niaso masina ia e soifua tautua ma au nai alo faanga mai asiata mar prokalame o le taute ia e malo fo le malanga manuia malo le fola le wai to ai tunu fo ia onte ronei ia fa manu yantu le antoanga o le ono sumre fatu sanga o lau sunga por fionga le pestalo tamalangi lau fionga fo le sa leo tuanai po ila leo tuanai ia wasi le fia ia le to tele le nei tamani i fatunga ma pese ia musika fo amle atu lo wa se soifua ia mo fo se kai mia sia io amanu ia le soifua o le li pese fa sala ia manisi la vontanto ia nisi va nga fo tau to penga mai ia fa manu ia to wa se soifua ele so la tato atu le tanto wa so va ia kunga isi nai va nga ia la tato tu tato fa so au tali ai leo si tato vaenga to le free amigos o ke ia nga po se fa tu au tala le o te ia na po a share mai o we fa so sa o tu la le nga mau te feelingi io masi sunga ya le ataua ia man to no fa tu wa ke paul make you one friend mai o pulo tu au le ana ma feeling tu amau alo se taimi antoa ma se taimi umi. Wa o maka makai loa. Ile prokalame lea le debate le sa fai ana po. Iyo, ona sa share mai stangata ia tiao. Ia, o maka makai loa lea po. Wa alu lala o matamata.
O whaalongolongo tunga mo uwa awa ai atu. Tā lo whae. Whawhetai a mua mua. E mo mori lau whawhetai ma lau whamalo. Ile songa le lei a taua. Pole whionga munu fui. Nielsen Peterson. Whawhetai lau whaato whala inga. Whawhetai lau whaato ina. Whawhetai lau whaatangata matua. Sa tausi mamalu ai. Ia le whainga o le ko inga porukalame ma le to inga debate. Kia li lopo le kaunga. Whawhetai au whaiva. O te langona fo imalo wa ia tore to tele o tangatai sa mai moai. Ai ona o naiwa e iai lunga lau fionga le ataua manufui. Ai inga o whaalongolongo aku i le sau a le whaauru po o lea le kamai le makai le kaulia lea. Tulo. Tulo wapa iai o langsar valasi maloto whanga. O vavai aku, le sau le ako, e o fo i le whai porkalame. Makua i kila le leanga o lotori. Matua tila lava le leanga. Ka fiolai. Wau no fo nei ana po ina o marfa soa lea. Wau no fo mo whape i fo ilo loto. Ka lo whai leanganga o lo whaadaunga ina nei tangata. Ai pole ea saka mea ua whai aku iai ua mafua ai. Ona matua whaatutu mai lava. O lo uingoa o lo o moe e ringi kama o angeru. Ua whai lo uingoa mamalo si anga o le nei tama. Eoe. O le kangaka fo ipe ua whaatau talangia eva lea ai le tau lo uingoa. O ke lo wasilia tu o nai e tauina lo uingoa nai lo le tauina o le ingoa si on to olua. O te langona o aso uma o taimi uma, I think o langa conversation, even le whare whainga ruenga, maybe ele lua, ai wa matua i famous lo uingoa i to tonu o lana whare taa vale, mana wha taunga taa vale. No uinga i saingi ale pepa, e unga arua rua whapeama, and asiata, and pio, and tamaititi, and urupo. So, whakua i fo. Ua matua ti ngā le nei tama. Kalo whae. Talo whae le ti apolo matua i fiki reika. Langa e te iroa nan ofa yatu. Langa o kere o fiki ya u ya oe. O kere o yai maso o fia fiki. O kere o fia ika fo i ya oe. E maa fua ono o tau mawhai maa fea oe. Tulo as much as il fautua ina wele to tele au forma i mawara kaimi. Aleanga o lai whafonga mai o ainga mai e pele fo i a teau. Ai mai se o si o nuu ma le fioanga. Ioi, e le kai mea ku whau aku ai, ma maleango ku ai. E fo ele taimi tati tau wawhea i leanga se i tau wha sao, le fofonga le tau tale sao mara ngutua. Ai peiar kamale ai sao, e peiar kamale sao upu i e lafo e kangaka ai sao. I think lai peiar sao le vo ena lafo e monfuil tala lea. Ea, makua i kar kamale ia kia. E o ia te au, even to be honest, Samoa, ua ule lo fo i kali ka ngaka i vesiri me. Ala e mea linga i kar kamale iau, ele e sau mea ngawhai, ngā rua wheo hai marko o rua o le lilia. E wa tu lou le ngana le la o kama whai e tausa ili. Pe o poa, e vesiri mai ka ngaka i kia, asieta. Is there something personal between you, ma ankelu? Nga e whao e se kenga lea kama pe nga e pe sa fialu e fo ia e wai aru le lile makaula i fa mai o e ke fia i kei. E fialu le lile ia oi. Oh my good boy. Ea, te lo o e mai mea o manga kalangoa nga po. Se fai la utala le nika ka opuloku. Se fai la utala. A wale ai loangi au maka upu e ke kalangoa inga. This is my advice. A wale ai ngi au maka upu e ke kalangoa inga. E siri ele ku o ngame. Yes. E siri ele ku. E nana o vaiatu. E makuale ai hari ngi au maka upu e ke haru e whakalangoa inga ngaka ese mai. A lai loa asko ingo mangufu e kau kakai o isu. O ai au hat talk ngai kau whaia. Tūrau. Lela u fa so to nga ha toke ke fa ai le mangi ha talking isi mea e kusa ai le e ke fia ke kan ngoa mai la por kalami le nga ke loa e draw away attention na kanga ka uma o viewers, it's all for the viewers.
Leo ta uantua. O se mea kau mea o ngā e maua mai ngā mea. E o ni pa ufai e le se mea mawai. E o ni pona ivi e le ingi mea mawai. E le se mea au ngase, e le se mea lololo, e o ngi waua e le ima se mea maua. O ngofo mo fa pea na powe. So le vai anga le ia ue le ingi me fa so ai au di ia. Ai nga e anu ngai sa mo le me ke le ikanga kanga e anu sa mo. E le fa kulanga ngi au mingi ska, mangi au HRPP, mangi au wa. Ale ke kami e uma e fa kuku mai ke au por kalame. Fiu na nai le anga le loto. E te fiu nga ngai le anga le loto. Iwe. E o kala nga lenga o fa ngolong nga o lo wingo nga lo ke nga ko ro ke fa ka ya mang fui ala I loa mang fui. A ela I lo ori si foi tai milanga o tala le tusi. A ore mai maua peni nai uli. E leo se kala asia tau tala le tusi. A ore mai maua peni nai uli. I think I lau analysis ua too professional kele ia manufui. Too experience. Ele fe koe nga I mai ko ai nga mea e. E o fiani poro kalame. O fiani poro kalame fa mai o hard talk. Ai kala ngoa mai nga ia kea. Uma kala ngoa mai fua. Ere maa kou issue ma posingi. Faingi kou issue. Kala ngoa I kangaka nganga pe ia kukupe ia oe. Kala ngoa I kangaka. Ai se awa ele fa kala ngoa ngai. Kupe o sikisengi. Kupe o mea kangaka ia nga avaku ia oe puroku. Ai se awa ele fa kala ngoa. Ilele kokongia. E aru e ngofo I Samoa. O fea kupe kangaka. Ai se ai ke le hard talk I ngā mea. Peke mga au ke hard talk kuai. Lela ukango e fa hard talk. A e mga olo la aka ko walu le mea ngā. Lea o feku. A e mga olo la aka ko walu le mea ngā. Say I am happy to do that. O ke koe su e ngā o ma I lunga le vevesi ale misa me le ponge ngā vevesi I kupe ia oe. O ngofoa ma lau kangaka. E ko kele ilo e mo a inga kokongi lau. Ai o aku e kango koe resell lau. Ai le ingi lau ngoku ngofoa. Soli. E siri le whaka akia o le mea ngai kau whai. E siri le whaka akia. Leo o whai aku. A e fia hard talk. Kangoe look at yourself in the mirror. Kilo po oe se kangaka sao. Kilo pe le ingi o issue. Pe le iku ia o ingi kupe. Kilo. Se look in the mirror. Ma koe fisili o ia oi. Ngai fialu le ke fia hard talk iskanka. Ioi. Kilo oe ia oe. Analyze yourself first. Le wo fa yakula ukara le. Dangon menga ngo mai kawa mai nga po ko hard talk. Iko ke fia hard talk ai ko you're talking about me. O ke le fia kala ngoa ia oe. Puroku. O ke le fia kala ngoa ia oe. You're no good to me. O ke le fia kala ngoa. E le mawaingi viwa sola upur kalame ia oe. That's why you get in kalesi e fa kala ngoa mo fia kala ngoa fua ngia mea. Ai a au kango e la waku le lisi leo ke ngofo ma. E o ai lo fa ai ul makafi. Leo ke sa fa ai ma le lisi yon. E vai, au ke le fia fa yanga mea. A ole ai au mai e kanga ko a inga me ngai overstay ai ngei mai yaso ia su ia lo fa ai wai lo so fa ai usa ornga. If you want me to go hard talk on that, I am willing to do so. I am willing to do so. Mar me nga ro ese ko ngei usila mo ro ko I Australia. I am willing to do so. Alela wo fa yak. Kala ngoa ya le failo por kala me po fele me ke anga ia. Tako issues lai Samoa. A wole ai longi issue e fai. Pulori afu mar pofi. Yes, because it's getting ridiculous. E ke kanga fia kufu ele niucho ma e kanga fa foringa. Ai e kasiale me ke kau fa mai e ke kau mai ke wele anga loko. E matua loto le anga o ye ke. Yes. Alo ke lo. O lo ke lo ele fungi me ke ngakia o lo loko le anga e fa ye ya vui. A o Samoa. To come on to your show. As long as aunga I sau lungo la show ia le la woka woka vai ngai ro hele le anga lo loko. E te loto le anga. So when I say that, okay, le fale anga oi lo foi o asi ele kau fale anga ai la kusa direct. Ah, okay le masangi ia oi.
O ke le masangi a, to be honest, ke le masangi, nga o seo ko lua, a fa ko nga o ka fiofi. Le nga ile o se sit kenga nga ke ro ngofo kulou. Kulou a le fi o sa o yang ngi u mongalo. Iwe. Ala nga la fai so o le ma lau seo fa le ko nga le ko fai mai. E ke mam lam e ke le lo nga ka laudi e ke le yo le se laudi. Ya, le o fa ko sa ai ke. Au ki kau fa singo mai le. Iwe. Malama o maka ka laudi ir ka ka le kau karak. Malama. A oi mo fa ya va kulo wa mo polo. Pa wa me fa ke e punga sam. E va ke punga yuka. Le la bo ka ngok fa penga ya. Alu ana po unu fo mo fa pe ai. Se la ave vo ilu ka lo ko mo wala lo mo ro ka la fa ya ko mo mela ka wa nga sa wa lau fa vale ya le tau fa me tu lo wa sa mo. Langa. A wa sa mo rio o. Wai nga ka mai ai sa wa le ka ke vai ku ngai lau ka ngaka. Nga sa ula ia kau fai mai ai mau mea ngai ke kau mafua langa ngai u mai e entu lo fonga e u entu lo nguku. Control mai o langa ke ola fiola. Le wo fai atu. E ke ola fiola e mafua so ska ngaka e fiola fai ngole o langa. E fa penga e ai fefe. Ia le wo ka ngok fa penga. Ke le popole wada pe wherever you wanted to take this o ke fa kulo le. E ke ola fiola langa ngai ko kongi o e angeru. Mafuanga foi langa e u mai angeru lo fofonga. A fa ku pe or fa kulo or fa sor fangu foi le a koso er kam kau koso kam kau. Fa sipa e langa vale fa sipa langa vale. A e fia kar kong. Le la fa kula ukala le. E ke rua de ikalia le fisili nga fa ya ko mang fui ya olua. E ke rua de ikalia. O fisili va ko mang fui. Pole sunga le atawa. Ka umangi me se lua. Ka umangi me se lua e fa maungi ai. Le kala le nga fai e po singi. O la auli lai kua o le pokalama lea. Kusa pele ka ua se tauta ia e pele ia se ele vale a ele ungi vale me ia. Ka umaingi me se lua o fisili nga lenga vaku ele ia taua. Ai sau me lua ia nga sau. Mo assumptions. E sau me lua ale le moe nga leo anke lu ke li lopo le hal nga ko nga fai usa mo ka kiri fialu nga. E sau me lua fa mai. E lua e pe ko lua so nga mense na yela auli le sua faos le ngo Samuel. Ai amai lo ilunga ila prokarami. Se fact le ngamia. E se fa ma ngingo le ngamia. Ai e kusa pe lua ko lu fa li maso ai o mense ni nga kunga. After le yala auli pe after ya pai mala fai. So what? That's my duty as a media. O le mako kiu ke fa media. Po o fea me mo ki whaalongo koi, o mako mo ki whai kakala e whaala soro mako karinga po o fere me kupu. Me whenga e ringo whaiaku, au e te o so mai lea ngai le o sau me alo e whaakau au ka avale. Se o le mele lea la inga kupu le sapa sui ma le se seo mea, o lo woso mai fua e ke fia sau e ke media, e le o e se media o oi o whaakau ka avale. That's why e whainga kanga e karia inga, le fact. Kusa po o la auli, kusa po o kuila epa, kusa po o aisa menseninga le ngō Samuelu. O le mako responsibility as a media team. Leanga sa ungoa le komisinga o le mingiska o leo. Sa mangingo langa sa ungoanga o le open le case o ku au. O le su e po yengi mori mau. O e malamala. Tulo get it through your thick head. Pakul whafunga kulo wa sa moa. Tulo wa. Peyang o whak whamalie fo isi o whawhenga inga me se fo yo. Ole ko alalo ale se utama fa le nganga e to ai list time. Ai wo ko ngofo sole. O fo se o ngu ma se o fa ka la ka po ai mai le pa i o ai ngo Samuel oi. Ngofo felo lo ia sa se ka. Sa va lo mo ma swa for ka fa ke ku lo ka pa o la ka o ko mai pe. Mar ngofo ku ai nga la ka wala ka po ai mai. E mai le ku alalo la mo ke kalangoa. O fo se sak pa ke ale ke ka milo mai la fila visolo. Kulou war whaafonga maua. E ropo e ka solo e alenga e whai mea. O hao ngei la e mo ki fso ka i man ngofo whera rai sa sia ka. La e mo ki fso ka i man aingo Samuel oi. La e mair whaamungianga. Ai si koe fo i maila ukala i le awari ia male la por kalamelea. Nga fasili aku mangfui a mainge me se lua e ki whaamaungi ai. O le kula audi kua por kalamengi. Le ai ma se mea nga rua providinga. You have provided nothing but assumption.
Ale la providing ha kunga la le fact lea. O ngai ue anke lulo ua o ele blok. Te la ukango koe play e kunga. Le ango anke lulava. O anke lulava nga sau ka umai inga ua pare va aya o ele sirua por kalame. O ia nga sau fai mai la ngalu lunga le por kalame nga le maukau. O kanga kau fa seva. Ngalu ai lunga nga. Ai susungu mai ai oi. A fai wanga lo ya oi. O mele ka o fact sa ka kaunga fisili ya ko mangfui ya oi. Ya o lua. Sa kaunga lua play ngai se me fa pia. Listen la sa mo. O ke mga fo isa mo malava e muri kai ngai por kalame. A male video lea. Pa tore por kalame ngai. Ka ngo fi ko ekipi. Ai ko share lo langi ako. E fai lo ai. How corrupt me ale ka mo ko. Yes, I can say that. Langon mafu angale leke o so solo ai ma e fia le lei vali. O ngai ke fia ola. Ioi, anga wasu e fale leing kampangi le lei sponsor inga oi. Ai awa ku ure le control o e maro nguku kulo e kangaka e le ku inga le aisa. Posili wa mamalu ngia me fai. Kulo pe ngova. Kulo wa fe o yole. Kaure ka ua kuare. Ko finga ngai ke ngofo. Pa fonga mai samo. Me ye ka u fact. O mea fo ia sa kaunga provide o e posingi. Kuro wa le fai pulo sa faka. O mea ia manga o le fonga whikalai. O kua inga video fa pea. Ia usi mai lau fa fonga. I le mele ka ukingo ai e morio. O leanga ke kongia lang kamarea. Ia fa fonga mai samo. Savali mai vai tu fale todo que leva fale todo guarda de onde tira o mai assim se usa o vai ser sabe não tá calmo não le para eu não tô tão mato tu mata olha isso só ani máquina de tas de tu pega na que é de máquina de tas aí vai na luina le o tu no mato e eu se fia que se ao se ao mata mai o papo mais tu né o se fia sa mo tu langa ele va ter o talo no tu si tu para não me le tano no mundo no tano e na fala o na tu tu nga ora so so ne di mas intenta si sele ai fala por cada ma me fui sui o si tu ya mo si la se fia sa mo le ya te un sitio o tu pena ave tono o la canta su ne apo le tai o aso olha que a lei e mara fai le for tupi non fai le moro tala e salmo tala no ia o sa me mato fai mato tala fai mato me ai ia fai visto fine da nei sai da mato i fata si da sole una culo ia o vai foi si so va e le la fare tutto mai sa vali mai vai tu fare tutto e le la fare tutto O kou fa fonga sa mo. Wa tau whaafonga la. Wa tau whaafonga sa moa. Lea anga, Ronnie, Posingi, o mea whaapea ngai mga o aifonga whakalai ma le mauka fongo. O mea whaapea, e le o mo o mia maingi la pisi, mangi fake pages, mangi mau ngasu wa kele ngā mau pepa drag kai fual mea. O e lea re whai por kalame, lea re fia hat talk. E le wo whea kukurau. O mea ngā e provide karangoa lea au ke le la wasa. E le la wasa re whainga o pokalame tau te ia e kulou Blue TV ma le whionga le ripuli. E le aise la auri o kufu e kuo se pokalame lea. Leise ngā mea. E vili aku ia la auri, feso oka ia ku ia la auri pe afia fafio mai runga o pokalame. Just like anyone else. O na mako kiu ke ngā. A mako fia karangoa ku ia pai mala fai, mau ke vili iai, feso oka i, e mwhainga e fio mai. A willing e fisiri mai, o angi me fia karangoa, mako karangoa. A ele o whaape o kua i fua kua se proklame. Same as any other news media. A o i lea ua makua makila kilai, le kau kingo mai e le li lea. O oe lea puroku. E le ngaka ua vaai ia oe wa e mai. O upu ia, o ke le o whakua upu. E vaai si kama ua mai. Wa ese a ua mai. Ia. O mga whaiaku, wai vai ua whaikou whai ngā dio. O kou whai ngā dio. O le porkalame le nei ale tauta iae. Se whakuala ukala. O le porkalame ngei. Ko i kiki a kele mako sponsors.
Ka ke le whakau whai, o mako sponsors ia. E iai o lako so kanga le HRPP se lau pasengi. Ai sila fia o kou Samoa. Le alan ngau ke whaafekai ai lo uloko. Le anga e paua me ka o kaka whai pisingi si sao. Ngā re whaasala lau langa o lai lau ke sila fia. O pisingi si. E whaakau waikanga kalau kele. Whether you're HRPP or you're fast. Or you're green or you're white or black. E paua le mea ia mai lako lai lau ke vai mai o le fast o le platform le ngai po le company le ngai. O le makua kele o le viewers. So all they wanted, nga o le spread ai o le news ia mo lako. That's it. Ele o sau wale pule o le Pacific isi. Kulo wa. Anga ele kau pau ingar ngā mea. Kulo wale fionga le pule o le Pacific isi. Ele o sa vai kasi le amako major sponsor. Kasi le amako sponsor. Ele o sau fo ia le pule o le SMI. Ele o sau fo i le pule o le Tasimaken. Whaapea mai. Aziaka. O ke mga o ke kule va o ke mga o ke no ele fia ya la ko por kiki. They don't want anything to do with politics. Pa wala me a question mai ya o ele Pacific isi, pa wala me question mai ele Blue TV ele Pacific 40 ma isi ma ko sponsors. Ai mai sio mo konga mala ko. So le se o ka le fasala o mai ka ko me ali. Si pa wa ngao me interfere mai e lo ko kongu ia sponsors pe ava ai mai wale ona inga e mako ia le mako tio nga fai e kai fa afia nga fa sara lau e kai fa afia nga lu le ad ma me fa penga a o se o pule a mai o kupe sponsor ai le Blue TV ma fai mai o ke manga o ke ku i fea a mai pai mala fai ma control e pe se fa ngu fa so fangua ele ai lava ma se me fa penga fai ai ala me le nga fai ia menga alang ka ukingo maya lo ke ua ia lisiki lenga fai aku wai ioi e vai menga lai u lai nga ke ua lisiki nga kokongi avaku oe ele nga ka ai mai wa ka marua ku wa mai avaku fafanga le lei oe fai singa me ai longo inga ai vai make ka mole fo ila e mole mangava o malo inga fai lo matio ole aku kongi aku yo vai fai nga tio Samoa au vaku ai lunga o le mea ngā le ngo maua mea na po. Matua le ai ma se angoa le whaasoa. Ma kou hard talk, ma kou debate. Sasi le inga avaku usa o aura kou topic. Oh my god po. Ko so le vaku ngos ko ingo mangu fui. E se i whaasau ia ile le fia o le awari ia. Ia ngau whekau ia mare ko inga kalangang karia ko i mangu fui a orua. Ai sa au le kala mangu fui. Kala ngoa i issue ai awar kau whaaleanga. Vai whaila o lua puloku. Lea whatoa e whaalongo a lea. Wa o waruaku whaapea ia oe. Mai le kele o kaimi o ongo sai. Lea whakua e whaalongo a wa ulak whaapea. Langa o lua melenga whaianga po a mese lau kama pese koki a se ava wakuru whaafonga na tunu. Nga o le kau whaaleanga lava le lua melenga whai. Nga o le kau whaaleanga. Ioi, le lawa ukariaku. Fa malulu nga yo ainga fa malulu se o matunu usa tupaitea. E o mawale wo join mai lunga tanto o malo umorole tato tu malulonga. Oi fo ia ka pea no fatula o tala tele popole le au ka fa vale le. Po fiale ka umai ngu usa paike ngai ka mai mosi e fai kala solo mai malaulo vale mai. E pea no fa yatu o mamalu au lape al tanto no o male tu malo. Yes, o mamalu. Ole me foi leo ki ngofo ai ma uia nga over ai tu la vai tangata ia le au mai solo ilunga ai pages le ngutu leanga ai ka o mele ngu osok paikea. Na ono fia loa po o se pikong u po o se vanga po o se sagufia. E li pokisa o kwa o le pulenga ngu. A fai uma enga e ke lafi ai amo si o ainga lai Samoa. E fasala. Le na mato fa tara noa manofo fia lo e sa sieta. Ioi. Nga onga fia maua oe au vaku oe o a fai o leke ka fao a o si o ngai o makua lai o e sala o makua e sala lo ai ngor fai nga lai fai ai o le mamalu nga o poulenga a fai langa lai malama ko inga fai ngu ka akia fa sala launga ka akia nga ruenga le au fa sala lau peipea awa a o fo ia inga fa kuku mai ma ko e su ma ko ele su fo ngu ia ele afia ngu
e alua asiaka ia, e alua le Blue TV ia, e alua tior malakou liko la problems. A ore kele hei fua ore alalai, ma le me ore kele fua ore whaikala ale au le i feola i saku paikia, penga o ese mea mare ngu po lai e ka whawhau. Ele i o koe e asu se i puwai ma kongi se maa. Ia ora ngā. Mela ngā leka ki whai akua, e kala ngua tangata mga luenga. E wiko ki pola e moku mai kua. O loo solo ngā lele iasi o tātou nuu mali tu malo. Ai o loo whai atu, o le prokalame lea, ua makua le ai ma se mea e kala ngua iai. Pāua lea o le mea le ua whaakongu wai ngai kua ngā whai prokalame. Ngā le koua e attack o issue umau ke racing ngā issues. E whaasanga mai ai ngā leo mai le attack o le issue. A le la au mai attack o fuale ngakare ngofu kuore mai. So le, ora utala na le ua whai atu. A mana o loa la tato alu le kua inga ape foere ngā. Ia, I am telling you puroku. Ka iloi i whaila ia ngā avaku ko kongo o la pisi ngā avaku ko kongo o pānemenge. Pē kukusa male mau whaila o ke hatoka kuai. Ai uma ngo mai makangaka ia nga e le dishonest ai. Lea ufakula ukala. I will start bringing them on this show. Se i whaai loa i le lalolangi. Ia au mea ia ngai whaia. So lea lau o whaiak. E siri la nga kau ka fiofi lau maka upunga kau whai maia. Ma e whaasanga ngai sesi mea. Ngai lo lea wai mai loa nga vaku ka ngaka i e whaila ko mori mau. Ia maka umaya whaingo selingi. Ia au fia fwere mea ole a mawai oe. Tatua turu malolonga. A fwere mai. Pa whelua ia tatou malo masani. Taboa manatua loa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ai whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo abano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. O lo abano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la la sili ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Mo disa fam talanga bala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Alofa Lava. Tassie Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. E mara wati le was furu male lua minute wa je nei le tu la lima i le whaafunga maua no tātou o tunu o ia pero whaiantu o le o maua le avanoa e a whiwhio mai ia le mantu au vase tonu kei loko i kiki a join mai le si tātou rupo
Ia ai o te fifi whailo antu o lea ua maua le fiso o ta inga ma le fionga ia lupe ma te sila waa o le pulisili o le tato o unanga le motonga i Samoa. Ia mai se foi o le tato meia mai au se talia ua faisi leva ele i toe maua mai so na vanoa tato tele mai loa pe ona o le fafine o pe ona o ni tūlanga le marfia. Le tō whāntu i vasa a.k.a. Elvis Molly i rungo le proklame. Whawhela ea tino lua vase lua ma lo le wholau i langi maa. So i fo maua fio maia. Tui vasa, ia tua tuia le whaanoro, tui vasa e whaia ole uso matua e paisi whātu lima ia se atole nea whiapi mare atunu. Ia, whaftaisila. Ia whātalo whātu lau tau whāseata, ia po lau tau whālwa malai, ia po lau sunga whātono tatou por kalame masani al tau tai. Ia manatu o lea, ua umana e whātu lima foi, le pa ia mare malu si o tatou tunu umane amataina por kalame le nei aso. Ia e le ngata foi lea, ia o au whampenga o tala lei, au ngā lea tua. Ia le ale toyo, o ia se ma whātalo wha mare tau wha ia lupe matsila, ai nona ma whape atu. Ia, talo wha, i lau a fionga, ma pe foi le malu tatou au whaingalo ngā umai. Ia o te roa, ia, malo lava pula vinaka, malo o pito tamasi. Ia, malo ni. Ia, ai le ngata. La hori ka ko fa maori ri unga le kiauri. Ia. Kia ora. Patalo fatu de pa io tato whangaluenga. Ia, malo le soifua manuia i le nei afi afi. Talo falava. Malo le soifua manuia. Tati tau vai atu lava sila pi e tau pewa tau meia le whatalo whale tatou to ina. E peise be utopu whatalo whatolo te watuloa ai afe mai loa marisaro to ino mau. Haltalo fatu o isala elu le tatou maunga i kolkota le reivaenga o le fiafi. Copy, Roger, maua mai. Ia, whaftai te vaenga le fiafi. O tatou whenua i foi. I le alofa mareanga le leo le atua ia le tue whaasiri foi se leo o umona. Patu rima foi ana i uso mātutua ia po to ina foi o le. O le tatou proklame a songafua. Ia a whalonga wala kaka ia le fia ko inga. Ia wanga misia whamanguyanga. Oka i ka wafuki mo ka whakatikaria prati me whapea mai ia lak loko ro mana ka whangau. Pe whai wale whawhinga ka mahi. Ala koe waku sei puwai la ko inga. Mo ka whakatikaria mo kai no. O ka ko inga. E mapunga koe mo me whamanguyanga. Ia le whaftai leo wai. Leo whatasi mai to ina foi o tato proklame. Ia o po kamalo ngofo whamanguyanga whawhelo i le maro le tunu. Vai whatasi mai tato proklame. O le tautaya e nei vaenga le fiafi. Mo mori whamalo ma whaftai. Ile avea peo le nei por kalame au le lei matanga o fie e fai pea ma woma paanga mo oi lo mota ia fiafi taitasi le mai ai o ngaruenga ia po fea lava sa e moe ai po fea foi sa e ngarue ai ia e fa foi lava vi inga i le atua fa fira e toi lea tu la fiafi la tu farma i mlai ia ma le tatou au va ma lor so i fua manuia Ia, sila, ia. Tau lunga mai e oe le whatu lima ma le whatalo whatou va se tonu lau fionga, whalolonga. ia ma roa se ata tai tatou po kalame ia fa talo fo foi leu sa mau ma tam leu so matu e atu vasa ia ole na lava o toa i tu o fatu toa la i o puava pe o pole atu ia wa mama e ale nei aso wa o to pule le atu ele nei aso le so i fu ma leola le fo o tatou va ai tu tai o po kalame solo ai numa le la le ke o afe kaila ori ia i si o ka ko uso le ni sila solo ai numa le ai le mau marka apa le ai du marka apa ele i maua ai fa vetai ale so i fu ma le ona fa fu lo ia ta tonu wo lo fa pe le so i fu ma le ole fa fu lo le fionga le ngaftas ya fu mono tai o tatu poka ono an na fila so sa si wa le wa fa so lo tatu poka fa ta no fa to ile tu nu ule fa fu ma wa esele suinga wa ia nei ia matou nei ia mai sa la u no foi ile matou pito no i fu nei fa solo tu i se tato no wa esele le me wa ia ole me wa o mana tu se tasio wa ma ku ia ile ka le si ama ranga pe au ole wa e fa ai su pu ole fa ai su ia wa ku i fo ngira le wa ngafira sa wa ku i fo runga le wa la fa ma e ale sa winga o le pese fa mai ai sa unga o le pese valu va o sa la o le a ka ule le vi o le pi e wo ke ila uro ku le o so mai ko inga fa mai
o le piiʻiga o le a tatou pipiʻi ai o le piiʻiga e palupalu ina pipiʻi ia tatou i lea piiʻiga a maeʻa ona tatou alala mai lea i lalo e pupula ene aoao ae ua kukū mai koe iga le auloku masioki mai ala ua uu e lesi le kau au lesi la fai piiga i oe lenei afiafi ia se ata i oe e lē selu atu ua uma na e faatulima le atunuu le foi faafofoga tuivasa ma le uso e amau ia viia le atua tatou pipiʻi ai le piiʻiga lenā siata manuia le pokalame neve a siata faamolemole ua faamalulu atu i lausuga le tatou kapiteni o lauā ua misi atu e lau faatalofa ia tēnā koutou a here mai ia faamalulu atu mau alano musu taʻua o toʻina ona laifa lē sia o toeaʻina o le tamā tolu o valu sepulu fitu tausaga le lau te manaʻo e ave pea le faatoeʻina i falē ia ae faaaloalo e aʻu ia faapea seʻi maeʻa foʻi le toeaʻina ia ona usee atu lea ia lea i le tulaga le la malo faloalo mau ma sila usao ia sa o ele kala kamagi vo ie ona lea o ngai lea o le tama i toeina ile toeina ia na tonu la ma ia ma tivasa o sa ora make asia tama monima oima tivasa o sa ora make awe ke faangano ko inga awe umaror ka ko por kala me ke fulia pi kuare ka ki kia wa ko yo kwa tivasa ma viele ko kala me ola o le fesili le tatou au vaa e le isi i le tatou vaa leila ngai kakauanga mangingo le atunu i isi upu whamaoli sila mau o le ana e sau notu i vasa tēnā koutou o le whaasa moino upu nei ia wai peore ki ora i ora wailo a malo so i fuamanu o le ale tēnā koutou ai upe whakoru ang whaimele o le ale upu lea whaasa mo a fio maia i le polo kalaminei a le tautai ai. Ai pai no mare ala. A fai a koe e ri fasa bo fa me pai da. Le anga ke o coach. Ya le nau fa fonga le tunu. So leilanga o kako o langa o tatou e fai mafari di umeri inga ia langa yanga i ka mama ko makinga makue ele o manino tele i tatou i fa pe mai o fa sa pangia ku faingo o yo lea. Ia fia lo to le o to e tari umai tu vasa. E se fai se kala. O walanga o le anga o fa mai tala o night holiday ia e mau fa mai fo isi kala ngai ke ngase. Ia fa mai si tala o night pisi o le lo e koru kala nga au mai Australia o le ale ia mai le tulanga na le mau ai fo se ava no rungo proklame. Pa tai siata. Mai le aso le ngale ke su ka nga media ku ya ki we. Ma fai loa ki ai o fa mai o le mai kanga o le ki su a o mawanga le piko o skari fai le lo po le leo o mo hat. Ia ai le se me o ia le ai asiatan ma ko ai pisiar fulunya ma ko man ponge o maku sio ko lua so o me marisi va la vea ko ma ia fa kai le tu vi ia le lo fole tu le o ko manguia sio ma ko pale men ponei ia o le fia nga siri le ia tiau ko au mai ma lo si to fa wa tato au nanga o tato putala me ia o fa ilo atu le o tulanga le au nga so mo fa lo ke lava. Ia, maro fa tai lela o manino au fala. Mantu fo tatou e saual tanga tari mai e manino a fo o le sau fofonga o le na tupu ai le ia le ala le ai to e se la tala ia po ai na umia. Ia le ai o le na a fia fo le to fatu vasa. Ia tulanga fo o le apursia i to fanga. Ia ona o le pepesi o le fulu o lo fe ngai fo i male tunu Australia. Ai ke ko ke kau mai. O le a matatu si na ia umotunga afa ina ua mawale ava noa no ufa alongolongo ia na po le hatoka le ale fionga ia pulotu. Au tango pea ta ulo na ingoa e uianga kasui era wadi e fia wadi ie e kasui o inata te loa ia sa waile lo tofa alele le ipe a karangoa mai le media ele tango address sa o le ingol tangata. Tatia ia isi tangata ia le au tau faleanga. Ai ua lako ua mioa kua imale. O le winga o la utara. O whalongolongo le ana po le la tau whaatala noanga ma le sunga le atau.
ma le tangata fo le matua itam so le o ma le hato ke nga wa wang karango ye luinga le na laina tau mai fo yo fai atu sa utala o ke le loile o li ngai po le le mea manga wa fuaina matua le fia o matua ita fa mo mai la vai ja ya le lana mawasita ma ya vano te talia tuai ya malafonga ye fa pe mai ola auri le tu ol por kalamele nei o le foi lana o tango talia tuanga nei mo tango play ya tu le kilipile ma o fa ya tu la challenge ai e mana ya foi la ai su e mai se kilipi fa pe e fa ai loa mai ai ma mauti no mai o lo fa se sa no nga a le fionga le minister fa pe mai o ia e angar por kalamele o ia e angar Blue TV ma o ia foi o lo ku o ngi me uma e pe yo le sa no nga mori o sa ia fa na ia tau tino ai lava. O ia lai koko ngia le por kalamele a sko ingo puru. Ia marfa moe ngai sau e halo e whaianga por kalame ia ma me whapea. O le lai tau te tau mai, o le te whaaso ai tūlanga foi. Ia, mau tau tali e tuai langa e whaingata. Whapea mai na yo a inga me sosio mantonu. E le lava sa ukala o whaiingi ka ngaka e so ngā. Ia ai o le vaenga le nai le whaaso. A o le fau te iloa sa whaielo por kalame a sila. Le ala lea leu te fia fisiringi e so finangalo. Ia wau te lope wa ele to ia ilungo por kalamele orfa. O le ase mafua anga. A o le fo isa o e mai tau ia ile fo ita mali i tulo. I taimi fo i lua whainga por kalame me vaenga whapena. Ia, whaktai e seata, whawailono ia le, leu so matua e tui wasa male, sea mau. E whawhunganga le tunu. Ia, o le tamari ia puro. Ia sa o mai. Ia, sa i le faltan malo le ma wasa ma o faina ia i male tina le ainga ia. Ia ono le nisi fo la toma tanga i Australia. Ia e pe ia la sa no anga mala futanga sia tai o te le ma sani i tamari da. Ia pulot. Ia pe la toma tanga male malo to i Australia la to ia male to fina ia o mua. Lona tau. Ia e pe o le mea satu na o mai tawina i le tamari. Ia e le o mautu tonu apo fetu wai. O ina na le mautu wai fo i masok tau, masok manatu. Ia o te musu fo i lea i a whaina tuai mau i nisi fo i o vesinga sa o whanongo iai. Na o le tāua ia vaena. Ia peo tūranga na o whaase tuanga nuai lo. Sa ili sesi por kalame pe fuela le wa ya ile fiafi ne sia tane wa tanga i mai le uso ya tu ibasa ma moli o ima ma mau ma le tunu le wo fa se mai i le tauta ya ona o taita ya ti lo le e history o por kalame fa pe ya ti lo tu oka e ka i se fulu mon kupo views afe ya views o por kalame ya. Ia anga ia le se mangaku i lo fai pisingi si fatanga. I pe manga ia si por kalame le ku ia ilunga si mako o. Ya ki le ngai loa le lo langi si mako o ngai. Ia pe o la ka ikanga viu voi le fa tangata atamai. E kilo se por kalame la e tau le ia ma. Ma me fa pena e o tale to ia se tau le mea tonu ale na se ta a o nisi o mea pe o na ta ua fo ie esa. Na o maua loa pe o le mele no maua loa o sau no le tamatiti le po le lope se matai le tamale o mo le po e lengua e po na maua le viro na o sau no mai lo le tamari le matai le po se pai mai o lenga ke fundinga le tioa al tamari le o fa se tua ngano o nga o ke le fia kamane o murio o ke le fia ya murio ma le langa mea ma le langa wa o mai i nga maluaka i le kalanga fu ma kalanga soro mea pe o le mea le tupu nei samo wa le anga i ma mea i le kalanga so ya ma le ke anga o kua ingar kamale o murio o le fai so o uro la ka ko fa ngai wa ka ke le lo po o le sala nga murio pe ma le kela nga ku wainga e fai so e ngofo ma fai ma fa kusa tangata pa mai
O oe mau e ke le kukusa mai. O oe ku ibasa e ke mua le kukusa mai. O oe sila lua ke le kukusa mai. O oe asiaka. Ke lo e pau a iai se meo ke ika i se kangaka ola rangi ngi kulo. O ke ika ke le se kangaka e whaia kalanga. Nanga wa ai. Peke midio ngea, peke mau mea, peke sau mau whai longa no ia po le ala wa. E kasi alfa fikinga o le anga. O ka kou uma o kangaka ola nga whau e leri. O ke le fia i la fonga ngā le whai so o le kama le a la fonga whau alunga. O ke le kari kongo fo i la. E aru i eisa kanga ke le so whai ai le kama le. E whakarango. Langa o anga na fonga. E ka umai ai. E lalo uma ka kou le fua le kama le. E peye fo ringa mai o ia se kanga ka wa ia uma le wa fo lalo. E milio ngea aku ngai lo i a puten ma. Me va penga o au ia pe ngai sila fia le usa mauma ka ko fa fonga anga le tunu. Ka ke ngofo ka ikai lalo. Stay low all the time. E le mafainga nga o ngai. E ka wa ku le lalo langi o au ngei o au ngei sa wa makade fast o au ngei nga makade o le ia le au. Nga fai mai ma ku fe au ia soia. O le ia le au e mai le mu. A e ki ia lana mori vila i ngwara sabi le po. E oso le ia ngā ku iau. Nonga winga. Ia pe o kulanga ngā set. Wa e fesidi ngia. O leo ke ngofo konga malo le fia le kama le whakarangoa e. I leo sa plop. Ia pe o sa ukalia kulea seta. Nge i o whao. Ke le kako kaimi. Man mia tato po karame. Ala faina fa jailo finangalo jailo mauma masila pe ise vainga jelua fa ale se ro finangalo le ile vainga wa sauno ia i walanga no siringi era fionga sila ona le sa fai por kalame fo ai ma se foi ole ola o mai tau le por kalame le e se lo fa so issue e se lo ka fa leanga ore ese yo me ye ruo te lo foi fa di so finangalo ma walanga o tangata wa matua ri lawi lo kusa o makwar silia kunga lawi lo ai lau fa so ai faleo ino isi e ore tele lau time e o malele ya lau fa so ngo ko makamaka e ui ona le time mai ai le tato por kala me te ya ese so lo por kala me au wa le fa lau fa senga e uma mai lang ko sa role ko fa longo le le e matua a no e tala no le tau o so ifuanga e kala ngo mo issues. We need to tackle the issues. Levo inga kau mawhaia le a kau anga po. Na tau mawhaia iai le a tau ana po mawhai ai. Se e whamore more ka kou karangoa i issue, aua ka kou ke whaleanga fuasiaka. Aua ka kou ke whaleanga, e wo ori ilo kakamari, anga wo ori mea le ka kaunga o ieli tana no. Ole a so fina ngano lau tele mauon tatu ole a tui vasa i mea nei ole issues ma le tau whaleanga. Wa, ise ngo vaenga ni. Faktai lava asiata ya po lau sunga fo le fonga tato por klame ya e sui fo la ngona i taimo ta fa pene ono tu langa fo le ole a fa ina yo ole andal por klame i me fa pe man tu fo la matanga lava ole por klame fo yo le uso fo ya pulot why sa tu matanga fo ele tu no ule fo por klame ono le tele ona i va nga taua fai tan noi nai ai pita ya ona o ma lole le a fo ile le uso le pronta o fo rupe matsila po le ile o entro o que se ka o so fa matsayo ai nga ona fata singa i no tato po plan o pe fo le or ka ka le o mo ko fa le nga me i no por plan o fai ya ma ka ka o fo nge bo wa ve ese le fina e va ai problem maro na tunu sa mo nei o kala ngo mai en ko po plan o ba ko solo muli ese Yo, ia pela tu langa talo fai fo le proclame matango fia fo isa ye siaus a o makua wa i ole upu monia ya sa tau matu ai fa le anga ina le swau manongi sa ia ile lango mate le se tu lo lava lango le upu ya e tu sa ma le upu sa ale fa ngale lango mate le upu fa le anga swau no yo ya sa o mo watu ile sia so le sunga plotu yo ile ofisa fo rupe matsila la fo na ufa longo ya tu lalo ya ile le sunga fo rupe matsila ona le usa ya rupe matsila le selu fo ile usa ta fata sila fia ona winga yo esa wa rupe makasila markula ngar kele kama ngala esa wasa ba fa kasima makaka ye fa samari sola ko koko mo me huspi o ko kama dunga la ile fia la mbo ese ya tu la ta ba ai le o ke ro ko la songa ona fa tu ya rupe matsila ma mau po kalame yo po kalame sama na ya fo ina ba nga
e pe ona e sau noa se ata mo issues mar tūlanga o le taimi nei la u moni la o ke lo ko ma u pe maxina le kala mo ku mengi Samoa pa tu lo fo inai por kala me lo ia o to ia tu no ma to ngala por kala me nei o lo tuli mai le tu ia tu no ma so se tu le la lo la e fi fa ngolo mai po hani me o tu po tu Samoa nei o le ala i Samoa nei pulo ai lava ana sau pulo tu ia tu lo lava fo se tamari e sau ia e anga e fai lang po kala me kai pe fo yo me ki fa ia mo mai kau se mangue o kare atu no ai ko pe mo ka fa le anga ia e anu vai le ki ora singi anu kala ngoma ia o ngone ma kwa i maure po kala me io mai maure po kala me sa tu fo era tu no inicio va nga taua ai pe tai e pe o ma lor tu langa se le ni le ile sunga fo ia pulo ua fa le tonu e martamari anga o lana fo inga wenga fa sala la ia mar tu langa o fo ina yo ana por kala me pe ona ia ia pe o se u tali po le ne va nga le fiafi asiata malanga fa lo Malo whaavitai mau whaavitai le whaato whala inga io e manino le whaafonga Samoa tui wasa. Ia o enga i Australia walanga o Pokalame, originally Australian Pokalame. Ia o tātou tala noa, e leise si tūlanga leu te tau mawhai ina ia oversitting ia. Pe se a o whaapea i le kama, kulau lava. O se pole hale mafuanga wa out of the blue. Ia o le tangata fo e tala noa mai sa whaalo ia. O le tangata fo e tala noa mai e tele ni to mai manianga va. Awa ese onga po makua i umalele ia la tau whaasoa o whapea, okay, I'm gonna make time. So whaalongolongo le leila polea. Umalele e ofo i fesili ngā leinga fesili polo tu e pei e trika ai kari le ma fau ngi kaka o whai mai ake a uma. Ai tak te whai e tu ai pei e hafua mai fo i ana whai ngā fesili. E mana o inga ia makuasa ua ia le lile o anke lu le enkole. Ala so ufina ngalo ina le tau maftanga Australia. Afkai siaka. Se i fai mamua kwa sa ukala ile sa nganga le alupe maksila pe le fakuskusa le ale kamale o enkalu morio. Ile upule fai mai ele kukusa oe malafai. Ele kukusa oe mapai. E fakusa vole le pe vai mawalalo ya oe. Pe sidia kule kamai la ilesi e sidia kule manga kua le leile upur fekalai ngā Yesu ngā whai. O kere i sau mo e malolo, ngā o sau mo e mamai. O kere i sau mo e maumea, o kere i sau mo e popoko mako mai. Ngā o sau mo e matitiva, mai mamai, mai mana mia fsosongi. Amen. Ia, sia uia ka mai fsosongi ngā le upuleng sau ngele to payat maksila. Ole sunga ia pulotu. Ia o se tangata e whaiva kere ia kia au asiata. E leo pose rilo sa tongo al maftanga al mato nu o lauli i Melbourne nei. Pe on sila fia ngei maftanga siaka o a ulavan ngei o tangata alvan nei amataina le maftanga al lauli i tono Melbourne. Wan wai. O kula i mele o puroku. I le tai fono al mato maftanga i nei. Kei tai ane asiata. Ine kai mi lava nga o kilo koi lungo se kasio por kalame o le manga kua. Pe ese si o konga wha interview nga le ngari ire o kumerpongi. Nga wha aria mangingo ya e sia tina i lunga o penga ta whailangi. Ia ni tupe mani vaenga ua lapela o nanga pulotu e winga i mo meo o kupe a mai kahaka o nga wha o ngā inga me whapea. O ngā lawa ngō ka loa aire mako mafkanga a wa maliwa ku puloku Samoa. Ngō koe ka loa aire mafkanga la ori e pokopoko ma se whaise mako kala. A whai o sākia le ngō re sunga ya pulotu i me whapea i lunga o penga ka whailangi. Ua kau ngā vese tofi. Wha malololo ngā kofi kai whongo. O le ala lea wa a vese ai a whai o whafonga whongo ai pulotu taimi nei. A wa makere i longoa re sunga ya puloku o iala a vese le ai. Ile kaulongo e mafkanga lauri oi. Makasi le whafkinga o leanga, e AVS mai whamarolo ma tofi, o ngā kulanga ia wangi e ngole miria. Ile ka kaunga whaonga inga mako mafkanga, se ka ngaka ua kaungi kupe ave whaanga oi, te tulou. O le ala konga leanga ringa mako misia. Aile kulia se mafkanga pe wapde ai, lai mawaro wanga pulotu ke sawa i konga mafkanga. Lua. O le mea walainga koe sui na maho whawar ka kongu.
ua kele angonga i ia kangaka e lalam papa au kongo Australia e ka vili mai kia. Tui vasa, o le ale me ufaka i kai fongo ai puroku mafukanga lauli. Wonge kangaka mafukanga lauli o vaku. Ia whamaluru waku, e eise kai mpeka yangi. Ua whama ko makawhare fowo ko e ngai mai kukongu. Inga wala ko mawar kalama mauku. Ua le ko e kai fongo puroku kongon mafukanga. Ka ko me ia kur kile la ko whakanwanga lea ka. E le si whakanwanga mo makai, ngo whanangolonga re upu lea. Ia o maka maasiasi ka o mai elo ka mai e resa kai lunga re social media. Maka o mai lai a mai lai ko kongi ka ika pe a mai ia ka kau vipo ia ka kau mango. Pe a whai ka kia ko e vele longa mau manga. A whai o leka kia ko e vele longa mau manga ka mela whai misiruke. O maka maasiasi siri ro ka anu. Pe whai mai a o le misiruki wala wala ngā. Ia o kulanga la ia leo whai loa asiata ia marika ko porkalame. E ringe iaso. Ia vai ver o fafonga vai leu so ia se siriange fi siri for ka koma fukanga ia o ngai ke ro sa au potu va sa le faya ia mlo fa lo alo te lava siata malo fa tai ia wa tato wa a fea ile vainga le ngai le ia se o tato pe no fa ia tu la utala ele o se o le uso o le tato lunga o mo le media o tō fionga fo i le ngata o le fionga ia sila o le fai pisinisi ailanga o avanoa ane i maua e peia fo i o lo ia i le tiolo ma le tātou a unanga le motonga a wa iai uma tātou lunga o le vaenga wha media e tātou whasoa o le winga fo i la ia e te tau o na fe o ia i manga lulu e whaatasi e ure fetu iai e peia na whaitu au tala wai fo i le sikaiminga o whaalongo i e na whaapea mai e le sa o la utala no whai atu a mea sa o help ia iai no mera a mingi sky samo le ai se o tele o le ngia le tunu ele pero foi la utana le faiat na uma no fatara no le mingi sky ai me mai ku fa pe fa fena ma wolf so tainga le pe fa na ma wantu io le numero pai mala fai sa of so swangi ai matulang fa pena o no le amatanga ele so ulo to fa pe a me ka ke musu o le vering melan ming skala ke ufa karangoa e sidia ngianga viewers ai mo wala lo ai lai ma se lo to fa pena ai peita e malo e sa o ile ya to fionga ia o sa o ilo to tonu tangata fa le nga mea mana ia fo ilo tu ala lo sila lenga ele nga to le mo maule sunga ya mau ai lenga sa ma to mo mawina se tasi o lo por kalame e ile vaenga na sa share mai tangata na matua longo a lava le lalo langi a toa i lautu alalo no fai iai. E tius le lei tangata e whaatala noa matulanga whapena. Tius le lei ma ia a lela ua soso oi. Ma le taimire nei, o lau e Australia. Mo le silafia le toa tele. O lau e Australia, kai mingi. O le o toi Samoa, nau e Australia. La lala na te whatu fo ina le iai. I lunga fo i ole, i le porokalame matulanga. Ai fa taile fa so fo ia o to tamali I matulanga I le tatu por kalame se I tanto o mai lo I vaenga na mana tu te fa so ai fo mana tu lo tele e tulanga ina ya tatu I Samoa sila fa pe sunga ya ma ia tulanga ese fo ile fono le neiva yaso ai me se fo le lava yaso la toia a ole hase lo tanga ia tu ile mau I faila nana va tu ele a fionga ia le ana Ronnie Posini e ala foi se tala talanga ma se tala mai tono so tatu tunu wa e ser ma ko poro mama wa ku ngi usila a ole a se tala tono le tatu wa tunu o tangata ma tulanga fo I fe la fo inga le parlement e me se fo o tulanga le foi sa to tuli I fa fo le fionga fo vitalai ia le ta yo le tuangai ma le ulu I taimi pe wa va ia ile tu la I lungo le fo vitalai e fa tino le tu inga tiu te marona fa ngaule mali ono le tele le usta ia o tu la fono tu maure mota. E vai no fali so lo fina ngalo mo mai Samoa ia lo fionga sila fa pe mau. Ia ai fa sidi zeta. Ia ole mo buate fa talo fa to ia si ma finele tu lo o le o ke le lola nga ke lo mai le lango o ke tensi ai ku o ile ofisa fo le o kakala. Ia le laua o fa fetai ai si ma fine le o lavi o tele lo polo na sua fa na fa fetai pau le o kanga kai I vios mai o ke vai ku I komengi
wa manga ia mainga ia ke tsi yo o le lango si au le no Queensland le sa o le Queensland red maroon Eso ye ke fa ve sia le. Pela le ai fa le kai se ko fa kulanga o le mafinge le langa o apena moi mana tuna tu fa penga o le sitinade ma no va tai ole o fa sila sia tai faila yang ala wa ku sia ka wa o le lo po o fe ala fa sanga ia ile kai ninga ngakakala ia faila puti faila o voi ka fe kasi la songa nga malanga ko i kursu fai pule o sole o ka o faila yang amai o faila le ko ko sanga o ka penga pe fa ka sanga o ka penga o ka o ko manga kua ia pe kanga ku ko ho ia so fo ia so i ku lo fa fo anga ka ko ba se fa nge fu e pe kanga ku ko o ye le uma a se tama ku i basa uma pe kanga ile uma ia faila o ia no ka ko uma o le ku lo wala fio ngal fai pule o si fai pule le o manga o mia se ngal wenga ke le ai fai ke le an ngal wenga manga o mia fai waka kau ho ile ku malo tu lo ia le fatu yo le fat ia le ia anapu matolima o nga ona kilo e pe ia wole anga va anga ko file le il paruka na ngai lo ka ko e masangi ngo malangai o ia o kama fai ngal ngai o sanga e masangi nanga o mo mori le fia fi kwa pe a fai ni o mo ke ka ngu sanga ko la ka le va le po o le si le ku malo piko silinga pongi sai le po a le sa le fai pule fa mai mau le kai mi le ia ai le la unga ni street light o le ku malo o ma ku yo wo foi se i ku malo o e ku lo e le o ia lo puata mo fai nga fili le leika ko fai pule awale anu le fai pule kai kulo awale na kulo sunga le kofi kai nga anu le attack ya issues ale malo le se no we kele ia lo attack issues ale malo nga anu kana ngoa fa la kele issues ale malo e mai me fo fola mai fa le le ila tu no ai le olo e fa kan li vo le lo ko kongi ma le issue ponga nu o sofa ela no makua yo ke ia siata kalu ngo maka I fongo mo mori mawinga fongo nge oka o kaule ma fai si fai la kusinga si ngore fai oi mo ka fa pe anga fa pe ka ke fai pula fa ya o ko ya va mo mole o I fo awa mai se lifia ngore fai da fo ki lifia ngore fai ia pe sa o ka le ku a ngisi fa do ke le ngole o le moka ia le si foi me o ka kilo ku male alo fa se ta wale nga minga ile su fai pule le langa sa unga o le o ilu mo social media ma fa ale anga ko ile maru ia lau susunga le fai pule lau ko ia le anga o le ala sa fa fonga I sa ngoanga le kai ile ku nga ile wa fa sala lau nge iuma e winga le fonga le ku le ala sa fa fonga ia sa we fai sa ngoanga le ala le fai ngole ta ko ifo ia sata o ngolenga ama kuai ika ma sa mana le isu le o le kio mai fafo ke le po ile kio mai fafo le fai nga ia do fa nga le mai a le ana wa nginga le singa ngano le kaika o si ola ko kaika wa sawi lunga o le social media lo fa nga le mai il fon kadai ia pe sa ko kali ai fa popo mai le so yama le manga sa se ruai sa katu tu no nei sa mo Maro va tai ia la su mo Fatai patango fiele le tanoanga fala wa tele utatu tano le vai ngora se wai sa utano kai foi la ia va ngai la ro freo na nginga ro lungo le la unga le al sunga le di fai pure le o me bo ya fa ku mai ka pokalame pokalame tata ia o kako uma rupe matasila tui vasa oi uma malo vala anglia ele pokalame ngere tata ia boka ko la ve uma I le puru le fanga tu lo la fa fonga tapo ele tu boka ko la ve uma ile la unga le ma wa afia I foi ma ka ko ya ka ile la unga le fa puro safa yo o le la kilo ko ya rupe matsila na ko ki ka fe sile ku ye pele o faida la ku mai ku o ko fa mangi o la wa le o fa malu o mo nga ya la display mai ko rupe matsila o fa person o le po fa pe o kaile ile parliament le faida ale yo le ku mai ko rupe matsila yo
o le winga la kwala e ko ki ape o le mafia fio fa marura le kuma ko lu pe matsina le mafia fio faila io a o kua ko ia faila o lo ele o mai se nganga le loto mama ele o mai se nganga foi le o ia o se tama o se tu malo o pe foi le o faila pale menge mame wa sawe a foi ke pe o koi malo ma ku foi ngai e ala nga solo fa ko mi ke o fai ka kala se tu lo ele ko kupu kai binge ele ko kupu kai binge io pe o fai foi le pale menge mame o la u ele ngas a wale ai pe na ma dia sa no ngar pe masila le ai mase kulanga o aka ngia langa la unga ako a me o kalo sanga le malo se ma kuanga ngi mori e sa lu pe masila langa o ma ko ai ko twai no tsanga sa fa io a walu ya fia stona e ko sa upo o kulanga ai o mai no nga sa nga pu ma vai nga ma ko ai pongi sa io a le ngale wa ko le o fai pulo ele o la unga se me mo latina e o le tu malo ai wanga o le fa le anga o polo keki po le tina e malo lo patino mo le manuia la hotel e foi la nga ye le tu lo na fa fo ta po e le tu le kulanga i mai le poa e o le foi wo o la kala nga ile mai le poa ma fa mai le poa silia la me le kala nga ile chapi le la ko kemi e fa ma ike me ma au mai le poa e fo uma me nge o fa kulanga ko le malo a o le fai pure alia o langa ia alia maka fai o le fai kio e le o le mafai ona ia lango anga wa laki a o le fai ngā malo e le o kilo whakapiko whapeo le fai pure o ke langa anga whapeo le tapipi ala unga lea a se fai pure whakau ke e malo e umarpa e inga resa mea o fai e ngai ku malo ai whawhetaya uia ile malo le e kaimi e whatu tuele tu sa motas mo le kilo a ke e fai pure a o kilo male alofa ile mamalu le tumalo le alinga fa o lava telo ngalwenga le mo le manuia le tumalo a wa me mongi anga de fa kala anga le chapi pire kula mai ai ku no se fai pule yala o mai ma ko ku malo fa ka momo ai ku no fai pule ma ko ku malo fa ka momo e la wa ke e polo ke ki al malo kari ko me asata e uma le pa inga le ma ka usanga ele se me fa ka momo e mo wele ya fa pio le chapi pire kula mai ai fa fetai le fai ngā malo tulai mai ele o kilo a me o sau fai pule fa le anga tina el malo a o kilo lava tama tai pale mia mal ka peneta mal malo fai ngā malo ile manuia o tangata laute ia o fai la ia kasi a fai ngā kako por kalame ale wa le ke lo ka por kalame fa au ku mai fai lai a ia kako fia ka ko ia wa si ia ki fai la mafia fa sanga ia kako io ai se io ka mafau se I mafau fa for sunga le fai pule por ala me ngale ku ala lo fa pere po kalamera ale unga ri le sing I o pul mafa malele mafau fai pe o lo la fo ta yo le tunu al po kalame ko ngale le sa we morta ta yo le tua mai sa we fai la tu se le tua mai sa we mal ta yo ta to sa mo le ko fa ngale skal sa we mai si mai la ko umar ai se anga le mafai inga sa ngore fai pure le sa faka lo nge fie ko inga upu vale fa pia se tu lo fa fo ngala tu e fie ko inga upu fa pia ai ka ko por kala me lo mafai na lo ngoi mamaro la tu e me lo tu tupu I le aso male aso ya wa pio ma ko ya nga ola so ma fu le ta tu fe lo ya se ai fai pia la o nanga I le tele o nei vai nga tau pa le ala o le fe ka ye fa mai o le tu ai tu ala fionga le min stai tu ta tu por kala me le a fo le ko kala ngoi le se por kala la o ki fia o se ma ka malau ai ma ke la fe ka wi la va malau le la umar pa inga nge o ke le fa pe o fa ka lo fa la u di ma tu lo la verta o so fa le fionga le fa o mai fa si ma ku ya la fonga fa pure le sa fa ka nga fa io ya ka si ya o le mafia fia la o fa o le mafia fia foi la o le o me o lo io life ko ngola fa la ya pe se tali le male nga maulalo asiata malo fa tai mau tui vasa ola ofisili I malanga o ta wale polo mamau ya tunu fa fola ola ofisili so fina ngano fa mata ele o le o mau o se kaimi fo ilele e yese mala anga o nei fai pule isle o langa fai kua ngai ua mafua ai le ngei kaimi e nga ar kuku kua fa pe ala tou o laile malo fa ola so fina ngano walanga pe aka mai ka wa ku fongo so e fongo e fai so se pe ya le ngalo e HRPP o la tou le tu ngai
E pe ia o lātou pe o lātou mafofo. Ai ua ngalo mai sa te tau fo. I wha makasaka ka ua whingi ngai kore nginga wha i kua ngai. Ia lātou i loa ai o lātou manatu wha a ngai. Ai le o ngi mangaku wha a kongu. Ala so whina ngalo. E peir fa sau sili a le ali nga mafua ngi mea. I lo uia i lo ai mo lo kau fia uia. O le fa sau sili a ma le fa mawalunga le kau amai a. E kau ka kai mai a le ka ke fa longoa. E alu loa ka mai la ko kaimi. Le petele o la ko o li kua ngai. E alu lo la unga fa mga ko i o ma ko kaimi le a. O ma ko wa le nga fa le mea le a ma. E o le kau amai le upunga. E wala vanga ke ka wa ko ya le vea pero pule ale ka wa manye ka ko o le fa sa usili ma le fa ma olunga va yanga le fa ma olunga le ku i lunga fo fikala le au ke makamaka ku ai komena le sapora le chapi pira fa mai o ma kwa o le ma fo fikala vai fo fikala mo le wo ku a se sili o la ma fu anga le ku lunga le fo fikala ka ko so nga ma fu mai o makwa o var fa sa usili le ma fa ma fa ma wolunga ola ko ingo papa stui o ya mga kula o ka wenga fo nga fo de chicha ai pu ya ko me kia le ai e listen ka ko le ia chicha le listen mai chicha ya o ko senga le ai wala nga ko lunga ya chicha o va le o va kele le ai se fa kamali yanga ile finangalo le kai ri kuangai le la ufa pero chicha che la fa shofo yelen ko mo ni maula ba papa stu yang pola kan nga po pa ngo kari pa pela nga kala de ngari nga ya wa ku nunga mo kala ko chi kia va pemba mo kala ya ko chi kia sora ko mo ko mo ya la ko ka ma yang ya ya ko ka ma yang ya pe ngo fa ko di sa la ko chi kia va pemba mo kala e ko ka sa la ko polo mo kari nga wa ya la la ma fu nge me pe fa sa siri mat pa mo nga le ka au mai ai ko kongu i sa ora la na u la solo ya la umar ko kai kai la solo le siari le ya le siari le ya darar kala la u pola ya ole mera nga le kupung ya aku nga nga foi le me kupung ya le lan ko sa lo fa mai ya de la usika ya vai dar manga ya o kali nice o ye ka ya papa stui pa fa penga ya la tai aya fai ma ka so inunga ya wai set pulang ada la o ka come le sko fai dembu a fai mo ka come ya so ya ka fi da sia tambra nga molan Malova fa tai antu vasa lau fio ka sila ma mau te fili a dul fili le o ani tala noanga i sa mo le se la ngona o sa mo ile ma ta up le kula i fon vita lai ma fa tonu le tai o le tuanga no foi lano wa leva na tatou sa ta pena mai so rofi ngalo a e fua nge le fast food ka usanga wo kuanga yaku ma le luas furu lima te usanga dalu ona pale mia le sunga tuila epa ma le tu ainga kulanga le wa kula i mai le taimi le nei ala so vina ngalo sila fa amata sa le te tau na o ile tu ainga tulanga le toe fa nofo i lalo ma fa tonu fa pepe o se tamai titi va tu fa fonga le tunu pe ana fa apea e le o se tūlanga le au le ta o to iai ala so fina ngalo ya pa sidia sia tai te mo foi fa si fina ngalo le so ya ma onai le vai aso te nei le aspirate le stona ia manei le wa pe o so ia wa mai a mai le melen tu putai ia to tele ana i fai fe au tu lo le ta o la to suafa ia ma le mamalu le tunu o mai ma tu tala no i le ofisa ma ia ole e ma fuli a fina ngalo le tunu fa ars e ina isto ina to lo le ta pipile na ia ole kana na nga fai le to tele ia a ngusari i wa kumori le fuari o ai se ole a o sa ia ipea o sa ia ipea ia nga pe ia ole sa no nga la nga ole fe nga ia maka ko ku le fa fo nga le tu ia ele o se ange ula ngo fo mai ngo fo ala tu lo le afio nga fo ngofta ele o se ange a ngusari ia ke fa kwa le ke le fo a ka ko mori mawinga nga wa maka ngo fo le o le ke le o fo
a ngofo le ka kama monitor le fengo le fongo le kai ele ai se approve ma se fa ka nga au mai ele fongo ve kana e ke sa wa ile su le nge ya wa ai wa de ako ale le ya mai se fa ka nga aka ko ngofo ngi mai ka o kai o le iva sfuru iva kesi ma le iva pasenge o le solinga ngar kula fongo ngar bo so bi kai so o fea la le a kua i aide le figa ngalo le fonga fikalai oka ia ua kaua fo i maseko le fionga le fonga fikalai o lo fa fo inga le pongo ia mea nge onga mau aile ngiso sa wanga ngiso tamama tu fai mai ua le toe tu ua vanoa le fonga fikalai ingi la fonga ku ula foa i kai parmi longa winga o se kai mea ke koe fai ingi la fonga le fa vai kai o le koe ai o le afu ale o le makua ku la i fo le fonga fikalai pako a ele uskai ia o le afu ngai ia pe sa ka le ku le asia o mai finga ngalo nga fa dia ngi so kama fa fe au kulo le wa malanga mai ngi so pu fonga ia ma ngi so tamari ina mato fe lo ai as for radio sto na ima nei le so ku o la to finga ngalo fa dia asia wa kumu le fu o le la va le fonga fikalai pe ngofo fo se angelu mo fo la tulo e ku fo i lunga le ange ela fa ele o le fa ko aku nge lunga le finga fo von kana o le ko ko bola sa vali poko anga fa pe se ange o le aso mua le fongo o le ba ngai lunga le ange ia sa uta le tu le ajata le tu la Aunque la no nga se angeru wale vanga fa ngari peru wale angeru le so mo. Sa no mai mau. Ya. Ya e fono fa pipi i voi se manna tu le fina ngalo pe matsi. Wa sa ola. E no se angeru nga ko inga ku mai moi. O lo tapu i fo iro na tu malo. O lo na ainga. Ile fatino ina o na tiute ma ona matafa yoi fa fon fetalai ai petai wa makua ya wai o le la fa ngela kala le fa pe mai kula e ke no le kusa mastui ya o makua ro ya le o le si ya wonga makua foi fa mai ka sili mai ka alima se e fa mai nga o le kala le lo ke vai ko le la fo ko le ku ya pa fa ko ka fa pe ga seta pa pe ga ko faso pa mai ko ke le kusa mastui ko kere usa mastui o fa kura yo la so fina ngalo fa di fa o fere mele ba ga va mai la stui po fere mele brief in ma brief out stui wa ava pe ka so fo le brief in ma brief out le e fa nga yo ta to ko fonga ma le isu se tulo o le ala le wi gor kala le la fonga le fa mele la tu ka ko kere usa mastui ya ona la vor ta to tu ma le anga ta tu te fa alo ka ko vai fo yer koi e ka pe fo ya o ka ko maku ai o ai kurango be fa pia ka kele manga o fa pia mai ka se le ma fa ro ka ma pa wa ka nyo kele ti ka mai ko na ko ingai io la ga fa pia na fina ngalo le tu pe fo la ona mari sa no ngal pe matsima soli ai vole ngalo ya stui o anga ku manga ma fai pure le lai tu o la tu ma la tu wanga o le ko esele la ko palo ka mo lo io o lai mai kauda ku ele fia manga ora ku ko ka fa pe o mai fa le ma fa pe io o ke longa anka mo la la kiki fo ale le question fon tarai le yo ngadu se ka fa yo la ai ke ya wai e ma ese le tu ai o tu ya manga fa fono ya la ka ko vai le fongo ke le america ya o america o kum le la lo e ku lu pe lo si mala sa mal io e ma kwai kua lu pe lo si mala sa mala pe o fa fina wale o sa la pe fo de va ya tu no ya tu ma le anga la fon fetala ai fa fe kaya ile yo fon fe kala ile america pero si anga kua lu pe lo si fu ma ma sa ma ka fa sa fa ila io pero tu langa na e fo de si le tu no le ku le a le tu no fon fetala ya wa kau foi masiko ina pe ona sa no ya lu pe matsila io ma le winga la kala le ke ko fa ya ko lunga ka por kala me le ya ila to ho ya e upu vale se tulo ma lau mai le na ma le nei ile tato por kala me ya ma fa le anga me ka ko me ka ko le kusa ma papa stu ele ya o le ala fa ya ko le fia filingi
e ku kau ke kusa uma e le fa pe manga ma ko lu ma ko po se tu lo ai manga ma fa pas tu i kwal muri le ya o le kau ke manga ba uma la vai le fo nga le atua ka ko ke manga ba ka ko isu e le ai ma se mela e se va nga bo sa se re se nga yang fa ku la ye e se la o era mon masigi voi le e fa con io e per tu langa na seta io e fono fa pi e fin ngalo rupe matsila e sa rupe matsila wa e lo se angeru me wa ke langa se angeru le banka pili apa o angeru ngoi ole e no for from trai malanga fa walo Mano Asiata. ia sa no mai tu vasa E pawal mea lau sunga mau. E siro e se senga ma stui. O stui. E lang papa e furfuru maka. A o ele ai lang udio furfuru maka. O stui la kusa malangka ma remand. E furfuru faka. Yo kero ko se mea ngale fa pe ai e le kusa lau sunga ma stui ya. O siap kamai karia kude kusa i foi marsaunga ngale. E uso ya mau. Ola ia la tato lu ia tu inga fesili fo ie mo sina tato ata i lunga program tato tu serious fo ila ia le la tato amata mai ia sila nga fa apea i lo lava ma fa o le asa fa uminga o se tala so o ma tala fo vitala ile na tu i lunga ma fa o le hasi nga o e lava fa umanga pe anga de kai minga ku o lu fo ngai o bralo ana tu watu o e ilo mafau nei o le hase fa umanga e lau sunga o le nā se so o ko ilo iku ya tai zeta ole so o le kala le al fonga kala wo manga ku ai kala le koi inganga na fai longa kali sauronga kali i mare pepa ya o kule fie e lua fai upu my father was angry. My Lord Faya, I will come. What happened to your father? My father was angry. My Lord Koing, as I say, Papa, let me have my angry is my father. Or the Kananga going on for long. Or the Kananga come for eat it. No for angry is my father. No for Mas kan fa fu angare tunu. Ra pe kai ile fa fisili da. Wo manga ku ai ile fa finga. Wa le manga sa wo mai le maulanga ia fa uminga. Ala u fa uminga. Ala na mai lalo. Kusala le la fa ai lo ku ro wai kan fong kala. Angry is my father. Kusala wo fa uminga ngale. Ole sa ngale. Fong fono. Ya malo sila ya ma ole ha sa oe wala ngai le o tatou lava ole ha sa fa umanga pe anga pala si mai o so se si mai ku a kormelia o no foi la o le wa la de o la ile fa umanga le o sa no ala fon fetala ala u kamia ku ko inga le la ko inga ma ko inga le sa ngo i rupe matsi le ko inga le o ngale no ma ku le nga ke le pasera ko e foi ku o ban kala la pension ala ko le pasi ku le falo lo fa ka ku mo la ko ngai la ko me ngoi wa ya ru pasi ku am ka e le ala anu lo fa le wa o lo ma ku sa ngo foi ko fora pas fa ko ma lo ma ku la pas ya fe la su ka ko sa u se ya la ko fa ka me se ka va ingo ya pola se me ki wala au le pasi ko ka sale sa wa fa me fa ka lo ku wa ngo fa lo ma ku fora pas ya sa wa me se ka apa pinga ki ma mangi pangi ave ma ka mai ki kwa yo ya la alu lo mai apa pinga ki kama pinga ki o nga foi ngani ya la waru malanga usa ufu ai ele e pasia i farfa le la ele ya e dunga pas au falo la pas o bakala la pinga ele ya ko se kolmi o ke ai ku fa maria ya lo bakura pasi balor faudi ya ku mai lo au ku yo nga pa wala me la pas sa fa ngar ku fa pe ku lo ri pa ko la pas ku me lo ri ayo ya fa mai lo mal lo bakura pas ya bakun me ngai fa ala yo maka ngala el pasi no ai ke ka ku fa le ko yo ki no pas o pinga ki me lu ya ngale tong ya ko ya ele leva ko fa lo bakua ya ku mai lo di mai ku sa tama yo wo makua si lo maku ya ko ku le au fie la pasi wo ba si fa ala maka i lu ngale alu ngale mafa yo ya ko ku mai ko o le fa ka ko la pasi por fa ida ngaru lo di mai ku fa
Ora ngai ria kasi ra papinga ki ria re ko ki uma mai pinga ki apa o pasolo. Io. Ya, ora eu nga muri le lo makua rai pas. Fa ko male lo makua le pas. Ya. Ora vai nga muri nga kapinga ki malo faudi malo sila. Io. Ko ko lim. Apa ora pas. So le piesu su foi yo ngari. Yo ko mai ala yo ko ya le lo ngu se tulo. Malamulam. Wala le pas. Ya wo le ma fora pas. Por hane me su por meu passa ele fang wingu ko. Ya, fai ake o ke ila pasi wa ya e wa koru le pasi lunga le mafa. Antan na wa haru lunga le mafa pas le wa mawara e ngamu. Sorry. Ai fai mai lo male lo makwa e mo mori ala nga fa fe kai ke ese kama ese lo le lei. Yo ke fa nga ku pe se o kinga. Yo ma ko nge wa ma ku ko. Mori o ko ma fai nga lamu ki pinga ki bore ngi fo. Yo nga le fa ka va vale ko ya fa fe kai o le ku ya ke o fa nga ya ma nga ke fa nga. Ke lo asiata ele lo apo fer kulu ingo le lalo langi nginga nga kamaya ima fau ngora pas bakua ile mala la pas ile mela fai pe folor va na muri le pinga ke mula po le hanga yo nga fai wa le po ko le lo makua nga ka ma yo o le winga la ka le fai unga yo mengi mole ka wo le fa nga le mal tatau o fau tuanga le pe on pe nga yo nga la pas ile fai anga se mele leile faukua ale are kua ngai do lako taitai ile kupu ya mea io malako umala usaporas langa mele e o ukusiko inga mea io ai le o yai masakulanga yo e faukua le ya pe abese apa pe ngaki masiko inga pe foi le makunga le makua le pinga ki lumara pasidanga le makua kong e uyala o le fa ka pa le makua kong lo fonga pinga ki miki le o nga mai fa fonga le ngale mele mai la mula pas o la nga fa ngala pas anga fa pera le lenga ukwele ele tuangai bamba fa fai pure le tuangai masapora sare ale la foi ku lo la ko taita ele ku pur media ele ku io wa aka ku fisiringia le umina tau tu vai foi le tama foi ya pole taita o le tuangai ya ele fisiringia le umi le tulanga le umi o le kura ku me fa kala ilo pau wale nga o falongo ku ele ko kali ya kai ka le ku ngai pa war kali ya kai ka le ku ngai la go foi la io wa nga yelo ma kwa pe e ko kali ku lo ele go foi la e wa ke wa ku bar kala ilo io ai ora ko ingal nga le sa no ilu pe matsila o la lo makua ne ka kala ngo ko de sa kala la pension amala nga falo lo sa ma lo fa fitai fa fitai ro fi ngalo sa ta to atura se kali ko ingo ko vasa io era ko inga tu vasa ole sa tau ma fa le se fu mama anga ko ma mulu aku se simea ai ka ko kere yo aku se va aila se itari le fesiri le fesiri mai ka HRPP o se fon fe karai mo ngei wa ku la fa pele ku fon fe karai uma ka ko kari fesiri nga ai va manta o ana o tu vasa le te fon fe talai ai fa yakwa mo vra o le se me ko ki aso so o ku pe fa pe fa wa pe sa utala fa yakwa mo fa ai le ngo foi lalo ia wo fa ya lo le la kala le ngo fa ile sia wo sa ma nyusila ka mo amerikingo ka au fa manko mop fo de makka sia wo sa mo ma ola le free market ki ma ko ngi mal pong e le ngi le mo re ofura na ko nga skari pa ki pasi ka mo de fa dia li mala nga pe ma ko nga ma sa wala ko pakal makawal le pamu ai ma ko ai vai ma ko e korka la le ulu ko kongo le alu ko kongo le market o fe ku la kama le ma ke o le e si kai lia po ya le fa man ko ma po vaksori e sa korka la kiro ko nge ulu korka la ku ma kenge skulaki fa ma ke lo e sho nga lo wa wa e fai kenge o lo uso ale la sa vari fa kingo ao fai e kenge o lo uso e kongo gangsta so kengi fo le ka or gangsta warwa kwa we amisia kwa gangsta warwa ko yo fa ku ngai kenge skulaki de fa kwa excuse me don't worry my brother's coming over there he's got cancer yeah arwa emma somebody else kama fa ma kenge excuse me you got cancer vai le kala wole yetia ole me asa nga va pe wa uda nga fa yak ko nga fa ai nga fa
Ngo fala no nga tikansa welo. Ya ore paunga na uya kari so ya imale fala la. Au ia whaingo whia lau tali, au ke kari e kise hoi le kari a piti. You wanna broken your nose? O kira no nga, wala nga le nga sa ngoru pe makasila angaw si angir, wale, o kiro wale wanga ika pe whao nga, le ko asa angir. Au ia sa au le ngangwa asko ingo e kise hoi le whai a piti. You wanna broken your nose? Huh? You wanna pretty nose? Ole ata to atu. Sai sira mare tunu. Ele ai se ser kala le anga o ka ko fon fekalai se fon fekalai mo kulai. A tonu ai ya sa mo ma pe no fa yatu. Se ole si kaimi we need to come out of our comfort zone. Wa tele tato fa pe aka ko. Ai nga sa mo ole la no langi le. Se tu yo tato mafofonga na narrow fo ile na tato. Se sira mai. O ma ko le ngai New Zealand. A ko se sira ma fon fekalai le. To atu la ile le lunga siri o ngali mai lua kongi mai I vai sa fa lo kusinga le urupa pa e luma ma kasire fon fekalai e ku o le mausa ma ko fon fekalai le kula ia a fa le lavarnga o ko vai o kama se America o ko vai ko si sira mai ia nga wa kusi le limor nga fon fekalai o ke ko fa wa ka kiro lo nga ngo palang o ke ko fa ya ku lo nga ko makamaka role ia o so mai lo tato fon fekalai ko si sira mai ka walunga le sku war kamano ia le na a vai la mana yo tato por kalami e ka penga o makwanga ngai vaenga na lo no winga sa moa a wa fuale ioi a wa fuale tu langa a me se fo I pe yese matenga ma tu langa le foi le langa le tau o se por tato por kalame le ni a vatu ai fo I ma fa no fo fi ma lie fina ngalo tamama tina ma tutua a wa a ve se senge ka kala nga ke ele fo o so le fo fe kala ma le tu mai ia le la se fe kura kala le ele pangar fo fe kala ma se kai kai o se ku ngai oi le ia ve se o to ma malu ye o ko le ale au ma po le au va nga le ko ke fa pe o la ia le ai ele fe ko ngai fo fe kala ma kai kai o le tu ngai ele panga e pauar kanga kai panga mar fo fe kala ile ko ngore moka nga pare mia le nga fo yo ye fa auru ile si vaenga le si pouku koa e ta fa tolu ai tu fa tawa nga yo fa nga malu e kasi ala kanga kai panga ko kusa male fo fe kala ko ngore moka nga ole fionga ka mai kai pare mia ma le si kanga kai la ko ke ko ai le vaenga le ole fionga fa msingu siri pauanga ele panga se kai o se kuangai ma nei fa tato alu me sa e fa malie ai fo ko kele o ko fa pe ai onga o kuila e pa awalo pu moni anga ku lunga fo fa kala o se sia fa pule ele kele ngi kala ngi si ma kele ka fa lenga ai ona o tu tonu ai lunga fo fa talai ma fa tonu ta o to mo fo ila ke lo le si upu ai wala ngai le fo le upu le la fo fa kala wo lo le ma fo ke lo si upu nga kele nga so e po o makua ka ma so swala wip ioi le la foi lana na e fa petai mai lo wa tari tonunga makua mo mi har ku po se me fa pe matuai mo mia there was a need lango le mongi lava o matua fa ta alonga I vai le HRPP le so nga fai ma le ava le fon fikalai o le malo o le ava yo le malo le fon fikalai le se fa ku o la observation le mai le so mai le ya so o le matua ia va o le malo le fon fe kalai a o le fainga le faia kuai ele kai o le kuangai o le sui kai o le kuangai o fai pule singi o le kuangai mai si lava tu lo wa e to la itia i la to we ava le fon fe kalai ele a fia fo matangi ko la itia a o le si vaenga ia o le si vai pule ia o ngai ka ko fu i vai monga tu vas kasi foi le vai pule e kere a foi nga kau ka fio finga kai ele fon fe kalai ele fa pe alo fu ile to le la au ioi kasi le vai pule a kula ia ai manga o ai fai le mea lai fina ngalo e fa o san tau talanga
ala ele o ia la tu la fono tu ma o mele ye e pe o siri akuru ka ko mala mala mali ku la fongo ku ma ngai lo e pe o fa solo i ku ali ile le mala mala ma o la tu la va la tu la fono tu ma o la ula le na tilo mala o fai tau tu ye le ai fa malulu le au fai kio ele ai ele se me fisiri ngia le e ma fai nga ku la ile fongo fe kala manga ku mai foi ele pule aku ngisi le moka o le moka e pule le fongo fe kala o le mota fono Samoa e pule ai le fongo fe kala i oi la ka ko fisiri ngia pe fa kanga ku pe fa sanga su nga ku po le alava se ka kia yo ko manga ku makako mako finga ngalo mani tatu mana tati ye tatu te le pule al mel nga ku o kasi le favor ka ukai ku kasi e pule al fongo fe kala mana tu foi privileges tasi le va nga wa oina ya utu la fono mota a ku i le si fai pule nguku le si fai pule va ku fa fonga le atu pe moko ara nguku fai fusu anga me uma e ngaka nga e o ese mai loa e le mafai nga au for ku la fonga yes ya la vivo ka ko sika ko ka ya ku ngu mosi ma pare menge ke kele a perka ngia fai fitawinga pale menge ke kele ya ku ke kele langi fa ke mokarasi e fusu e fitawi fa fe kai e paua le o se pale menge e pou le ko fa ma papai lo nga fa vai le fa ukanga ai loko i ma onga ko ngor fa ke siang ya o si va nga le o risi mata upu e to fionga o leo no mai tau watu e pe ia sa ka kaunga lua ia va nga te tau ona mai ni fa mau nga le fionga ya le ana tailo so to fi ngalo ai ka ko fa so ia te ele nga ore manga kua mai o le mafua anga sa kua i lunga la audi sa tu i lunga e whaawi la vea ina ua sau noa le ana posini o lea e whaaleanga e ka pengeka isi lava fo i kangaka o ka pengeka po o mingiska o le whainga maro o le mafua anga kongu alenga sa kua ilo ilunga la auli ma whaawi la vea walanga la sira fia le leie le la auli le mari ko le whionga le mingiska e nga o iar kangaka la e whaianga por kalame i vai aso ka ikasi o inganga kura ia ilo ilunga ma whaawi la vea ma whai ia le tsaunga nga la auli e yaingi au wha maungi angor ngā mea o loo whale anga ka pengeka so ia te aula ia so tau whina ngalo sila ma mau ma tuivas wha mata e leo ngo te tau e lua vaenga e sa ka kaunga ka pā e li sa ili linga lea e sa kaunga su e mua mai pe yaingi anga wha maungi anga o loo whale anga ka pengeka ma le longa lua le mea le wha mai o loo kukulming sky ku o porkalamingi o na so tau whina ngalo me se lau whionga sila amata mai e ona wha asoro mai lea mau Papataya siya tali. Lau fionga fonga fono. Wai pe e sili pe a fai fa fonga ka ko mele fai lau fionga fonga talai jet. Ya. O se manato le tu ma no jet. E mongi lau. E lua ia meanga nga e lua meanga na sa ngoa ida au di ile sui fai pule le. I mea kau fa maunga. Me mua o le whaaleanga ka pengeka lua loa i le lafi mai kua pua kalame sa kaunanga ka pā umangi wha amau maunga o mea ye a kongu e anga ka pā le lua le ua whekau i le leia makanga kusiporu langa ra ua pia pe anga ka pā le lua le ia rai pe ka iange o leanga le kasi le mea nga ka pā e le whiunga whunga whtalai o le lafi mai kua e ia no karipongu wale fe au ka ikele le kasile ia male faila le pe fa pele le vao le mo lungo le mafi fio faila ia ngana wa ku o manga kua i wala ngale ka kala ngoa le mele ole fa ke au se kanga ma ave ese se kanga ma fa sia ole ko inga o manga kua sia ka ko inga nga mai fa ba wa ko va ia so mai ko inga fa ba nga mai ko inga po la sa aso mo fu aso so o le ko o nga ila vai aso le fo eso so e fai ele fo ngore mu e o ke ai le ko inga wa ru nga ka di fa u mu ko ngore la ka o ko so inga fa mai ma longa nga ka inga wo fia anu ko le fa le wa ru a ko vai aso ko fa mai o lo le ko ngai fa ko inga nga ka di ali le va ia nga ia inga ka fa mai ma ko wa ma la fa nga la ki kai ko sanga
sa wi ali e kai fongo ka ala skonga am kai fongo fa no po fe me i le fongo ka ko po fe ka ki ko fa ka ko anu lo ska ma fongo ma ka via ka ko fa mai fo e ke kilo fa pe la ka pa ka lunga le flore lunga le flore muri le ko inga ma nga singa ma kusa ngal ska ma le iwa ai sa wa ki ar ko le fi ai ma e bu nga la lo fongo sa lo le e kilo ku la le fa finge wa kilo fa pe la fa ma wa ku mer ka avana no ko ro ina nga fai ya ku ole finge le tora in lo le ko inga ko oi le wo sa le ri take off from ka me kia ko ro le ka me kia ka ko ro sa ngam o ila lo la kama o aku ai sa bari maria ko finge le ko ro skam la ku lo anu kai ila lo e la ku la finge ila lo wo ku mai ai ia ka me kia ka la kama yo ta vale ka nga fesida ko finge no ko ro o ale fongo kas ya kala le ale ko ro wo ke an ko ke lo ko take off from mar ko ro ai kia ko o lo o mar ko inga o aku ai mar ko inga mai papa wai ke fa mai no mar ko inga no fa ga yo mai lo o mai lo o la ko ma ka penga me o mai lo e la ku la e o ku lunga ia ma ku ko mai kila ki ai wa sa fa i mar ko inga no mo nga wa lu la ye e nga ka u ko ai no fa mai lo skam tama wa la na ka no sa do fo ma yang mai ia le mai ngi sa fa no fa mai ko ke ia sa ngi lo me ka ku mai lo mai skam tama ma dia mai lo ko sa fa no mo nga e ke le ke amar fa mai ko ke amar ngu pa mo ma tama ma dia mai lo fin ngalo sa fa ai na lo e ke le ke amar fa mai o le wa ke amar ngu a se ma fa po fe ka ke o ye o le me na nga le ku ngi i pa nga fa lang e nga ke ai ma se ma ngu se ta ora u ka le ku le se ta ngi ye yo e ma ngingoa e lua me nga fa a ye nga lo vai pule ole su fa yo pa le mengen ia mare ku mai ku po kala longa winga e ka kaunga luangi ka inga faila fa pe ba e ala ku mare faila ku se le fongo les e ala ku masi ma finge ngale e sa fa me ngale fongo lesi ka nga ku skon ia sa utani la sa ta ne fi mana tur suide ya sa no mai su fa le alta pa sai lava e to far vai malai mo le no fa auro e o ka I faila ia ka ka goi ai o kala go nge lu pe patasi le fono le nga ke ai si ko inga le malonga ai o le fongo ho ya le salo ke ai basa talo le fono le nu ka penga fo ya o se sa le nu mo le fo nge mo si fo po be fantasi fo ya le ka penga ai le sa o na fio anga le sa no e lu pe patasi ka penga le sa le mu o man ka penga ai o le afono no po o le a se ngo e fa ngo ai ba por fantasi o lato no a se ta le ala mar fa fonga la tu fai do fonga ya wa au kasi o fa kula i mai isi matai aya isi bakai e kala ngo kwa ka ko fa kula i ka ko ngo ne tango mua ya ka ko aku ro ma kai fa kula i la ko ngo ya pa e ia la le makai makua ole ke ro pepe se ai ngo siko inga le o ke abar e la makai nga ngo fongo fore kala ole e pe a foi le a mi ho fa pepe e pe ele fa le ngo bai ala nga ke fai kau le fina ngalo le no ure fa ngaso le fa kura ya ngile le ngor ba fa mai ya le wa bai ka wa ku forisia tato no ora fa ngor tato ba ai tango de mua yo ya ai o le va vai aku ka kale le fe ngai mar fai ngor ngu o le va vai aku o la le o ka kala mai ya ko inga le ku mai le ku le kala la o le afo se me o le fie ko inga fo le ile o sono fina ngalo e fa dia mai le ngor ba no le ka sa ini se ngo ai se ina fo pe ina va ngo la fo le ma le va ngo o sa ngo ya o la fo le be o fa ku lo ma fa wa la nga le sa ngo mai o le ka sa ini se ngor ka ko ba ya ku aku ko inga mai ya mo mo le nga fa tai ile mamalu fo le tato no ya o le mai ta watu wa furisia o tato no ile ngoa e pe on fatula o le tango le boa ya mana ya o te lango ina le ngoa alu ta walu manga po e alu tu o nga e tato muli ona tato tango la ile
Ona tatou tango la ile. Ya, renga aseta. Nga umaya inga mafina ngalo no. Bo ko ma fo ko no. So e sa o le ki wango fo fo ko inga ma pe fo da. Aru ka wala manga ngai ai le mo ba. Ai muri. Yo lo wi ngole ngole la ka nga o mo ra ngi ai le fa ai. Yo ya chata. Or kulanga nga uma le kala nga le ngole ba. Fa pe si le fa se elo ye fa ke asi ko inga le saka ko fa mai na sa no e pe maxi. Le kulanga la fa ila. Le wala wa ngai fa ila ngai. Nge me ange o le kapenga o le wa e sa o la lo sa no nga to fa vai malai. E ka nga lua kapenga ngai fa ya ku pe lua yang i mori anga. A fo nge iso sipenga ka wa fa i meia. E le nga ka el sa no nga le fa pe mai. O lo tu la o le balia to por kalameni. O le sila fonga le fa pe mai. Fa le anga le si minska ka penga. Pe fa le anga se minska ya la inga minsta. Ya ka se ka le fa ku ku e o la. E fa apela o le wa ku ngai wala wa ai le ngai o inga le ma se fior fa le asia e kai pe mo le be o le van fa le nga wa fa pa mai male la fo e fa su nga le la wa ka pe nga ku fa dai e lo po le ka pe nga ka se ko ma fa fa le nga ngai le si miska o le po lo ire e fon futala ya me la le ko vai pe e se a wingo ngi me e pea kangia mai wa leva fa e foi le kai le faso ba vi kulalia e le kai ka film ka pepa lungo computer ma print out mai pepa e le kai nga o le faso ba vi kulalia o ba pese ma fio ki pepa ka ke okay no le mengi e sa nga fa mai po uma por kalame na sa no ai la le mali to le ngata i si foi por kalame no le fa ka sa tv tu lo vota o le por platform ne ai nga tsai lo lungo tato por kalame o tato ya ai tami foi sa mo ya ba no mal mitsta o le lo po isi fai la ya de ka pega mai ya sa ro pe makasi ya lo winga wa kumu re si pe ka nga wa kumu re si pe ka ai ka fio la ngi pe ka nga la muri mai kumu mai le ile kai me fo i mai le maka upu ko ngol palemi yo ya pior kuranga nga e fo ngi ka kilo merni ai ka ke le mua uba yo e ile kai mi ka ke muri o le melalia awangi o kako ma fa ngore mua ya kako ma fa fo le mu se tu lo la fa fota po ele tu o angi la ngona o kako malo malangonga ke mi kako ke fa inga male nga fa lo ano fa tai io e se foi ne io e se sa wore au va sa mo o va ya ko ia tu va sa ia se be so fina ngalo tu va sa le mata upule e atangia me tau na lua va nga tau na amia i so nga ia o le mangaku lava uia i Australia. O le ale kele sa ukala i le upule anga fai e posini o le ai le miniskale la fikua o wale si fasala o New Zealand. O le upula le la fa piko nga fai sa ukala le upule va pea. O le foi miniskale la fikua le la ku ke fale anga ingar ka pengeka. O ira le vai angia le. O le wala fo mele upu o le ia mingiska. O le foi le lafi ko i le la ke fa le angar ka pege ka le angar ka pege. O le vangola le ele nga o la auli e ka kula ia i le vangola. Ele fa pela kuku e nga o la auli i o la ngole wala fo mele upu. O upu mingiska ele kasi se mingiska. Le afia uma mingiska ka pege. O le ako ngofo la o ko wisi mingiska ia. Ai le kula yang esa si fai songa mangaku o lea wa kali la auli i wa ole ka kono ma o ia le ku ia i le lafi ku o wa le fasalau ar ku inga le fa me o le fai o isi miska ke le ngole fala wa kele le upule posing o le fo la mai isi miska le la be le upule e ka kaula isi miska ia ka penge ka se kulo wa miska ka penge ola ko ngofo la ai le se kula i futi o ko sai fai se manga kui o langa le wa fia swa pa miska ile sa wanga po singi le ana e pe on mena nga le kilo ia ia e pupu aso manga ku e ka kau lava o kula i se si miska or ka pingeka sai fai se kala i o ka malo ale ku mai o avale wa la o sai fai se kala i le ku inga le ya ai se kuang se si miska langelenga la uri se miska o le ko kelenga miska le ko ngor ka pingeka
Malo. Yo sa wi ala ka mai ka ki kira asiata fa mon fa tai lo. Malo fa to filinga lo fa alia. Malo fo ile talatalanga le nei vanga wae a fo yai. O vaenga ia te tele sa ole le pe ona sau no fo ile to fa tu vasa. O la ule ma tau le aso. Ele i fa pe na tu la i lunga le minister fa to anga ona ole kau ki fenginga ina wata wa media mai fafo. E pe ona au mai wa tasil na allocation sa fai mai ele hatto kale wali ia na po. Ia e se la le kala nga mai e angeru fo mai nga ang fa longo kwa la audi wa fia mai media ngi usila kulo i runga se that's misleading information la fo le na le tawe linga fake mai la uri la ngi kangu fa sa ku la ngai ka kaunga mangingo ile atunu a to mata le vid le fono nga lu nga ku sa lo ko apo singi ya lu nga fa nga media uska ang usila nga ku sa lo ko nga loa o solo le sia na saunoanga fa mai ia o le si vaenga o le makanga ruenga o leo mo mori lo malang fa afkai le mingi ska o leo ai sau ai lo malang na fa pa ulua le nana sau tua fa mai ia o le o a fo i oe i makanga ruenga ia o le koe fa leanga ka penge ka ma e mingi ska ia le o ina loa na fa awi la vea ilo kasi le vaenga ai te tau a fai tatou te report ni mea ka ko report ni me sao wala nga ele fa pe a me o fa tu au le fa ngol report le ai o ma fu anga nga le nga fa awi la vea i al mingi ska fa ko anga nga fa awi la vea o nga o la ngona la auli e pe ia o ia la fa ka mai ai ma fa tu ma ia le attack le fa pe mai o le fa le nga a fa fo i le nga asar fa vai le asar masalu mana tu mai ele ia se si mingi ska o fa a wa pe anga fa la wi lo mana ia fa tra no nga ilunga ele nga to so pule ma so se media o fo le Blue TV pe a ma wa se vano e nga o le sunga la vala au le malito ai o le sa nga fai ele anga nga ma fu ai lo nga ku ilunga la auli ma fa awi la vea ia ma so o ko ilo ma tala la auli le na fa ya tu ia o le maka upu fo i kulanga ia i media pule la ko o le upu le na ia lai mala malama le leile tangata i loa le va ma le media mana tu mai fo i le tatu fa soa ia te o tau le uso o le ngalo fo i le pale menge ka lo fai ngai ngei fai pule o ngalo ia te o tau o le paulo na fa le o fai ngā malo o le media o ngalo ia le anga o ngalo isi e pauara kai mi ko ke koe manga kuai le media or kai mi ko ke fia feo lai fo i mo ko fia manga o ko ke koe fo i mai paroka ai ole media tasi le a me tuto tasi la vala toia e fa iai me tau fai nga malo fa demokrasi ile la lolangi o sa moa o le malo ke mokalasi e a manga ia le leo o le media o le tatou fa leo la le le winga na la sa ngo ia ai ko vai ka ko ia ile me o le sa ngo ngar kanga ka e manga o e kikinga le ia te tau o le tanga langa to me it was an insult o le insult ia te o le tala lenga fai le anga fa mai inga o fa kula audi fai kalia ia ai fiaru e fai ngia fa la wilo ma fie fa ilo la alu o ia ila fo ia fa masingonga ia fa leo la to fo ia ai sau le kala lenga sau ku fa mai ia la o sola o ka ko fai ungo kanga kangi o sila la tatou ia o le pesili la o anga fea nga fai ia se pale menge se ungo fa masingonga o anga fea nga fai ia se fa masingonga se unga o se fatua le anga e ngā ruru e whaakasi. Ai le fe sopo a. Aole mea lea karu o ngā whukura i mele whai ngā mā roba iei nei, ma le toe langa langanga mai ngore kelo ngi mau mea wa tutupu mai. Ia ole ua o a fo i cases wale i ropo ai kongwe, wale i ropo ai le Supreme Power kai mea ngai. A whai a kore pare menge isi mea, ia ai sorofa mai e whamisingonga, wa mātua whenu mea i soro. Ale winga la le whamitalanga. E luari poki e kaunga a mea. Ia e au te longa ona e lei ora inga e fonga whitalai. Ia ona e pia moni e sau noa ngā tui vasa sa te tau ona wha ama ite atu e se tangata. Ia e sa kaufo inga a mea wha maumonga ngai. Ioi, wha a mea po o whengi wha maungianga. O mea ia wha mai ai, o le koe wha aleanga la vai mingiska. O ka pengeka. Ia isi makanga ruenga fo ipo isi ia mingiska. O le whawhisiri muri ona le tatou taimi e maiso tau whina ngalo.
O lau tau mai tau atu. E kasi lava kangaka lea e whaakuku i ai le fia a koa o le HRPP. E le o le fast. O la auti. O la au lea va ai. Wa sauli mongi, sau kuila epa, sau por kalame ia matulanga uma. Wa utango ai loa tae au fai atua. Wa maua i se manatu whaapea. E le o le fast e le o fia me e le o ko akili. Lea e makua makui kuia i lava le fatu o le toi ino tuila epa mara HRPP. E kasi lava. E pia kangia mai nga ola audiale manga or vahenga le kidi. Ola aso tau fina ngalo. Tau runga mai ai el tatou whaasoa i o na tatou ole ni so whaalawi loa le motonga. Lau fionga sila. Ia, lau fionga le fono aziata e talama le whaaloalo. Ia o se leo le nei tūmalo. Ia e moni ma whaamau. Ele ai se fai longa fesidi o lo fina ngalo. E wha ma oni ma sao ma moni lau talainga se ta. A kilo ma kako o kene fo i tangata ma tala no. Fai asko ke i le ofisama. O le kala le kasi. Le peona e mori mau. O ngai awa o ainga wha awai ale pāki. O la uti. So, o ai le pāki le awa te whēringa le pāki le. O le fast. O ainga wha awai o la uti. So, ele ai a se si asiata o ke makua i o wha moi le sa wanga rau fionga le fonga le fono le fia. O le ngā kongu awa i sa moi. Ele ai fo si sia, ele kau wha ailo fo ia tia o le tau ti anga le nefia. O le ngā kongu awa wa sa no e ma iftana i eset. Ele ai a se si o wha asanga tau i ele tele o mau mea. O le ai wha asanga sanga o le upuana te whaia i si tamari pēr matara no wa taua ma se toa le tamari wa ilonga fo so na sao le i se tatou matunu wa mai se lava e mai lava lona ia tu walalo ia develop ngai ka ngaka fo i vai tamao ai no le uputu sao ia pe o le mena tate e pikia te le lo ia te au le fo i tamari ngake le fa base nga na mun kangaka o ai le kangaka ku no ale upu sa o ale kangaka i ma vai o le kangaka mo me e tutu sa uma ila na fua ia o nisi o tamari i foi ma to fia ngai foi ia ese a ona tali manino asiata pe ona metalai ma sa no le fia filau a fia ngal pong talai tatu ko ole na tonu wa e mo pai ole tangata tonu wa na fa tu ma ia mene ia se tale tu le asiata ona tatu tai malo fa tai sila mau so fina ngalo Fartai mo le vaenga mulmuli for tato proclame ne fiafi. Oi. Ma na ia tele vaenga le ma o te fa sa o vaenga le sa no ye pe matsila. Ile tilo foi ale tamari. Awa aseta o ke avakule le lua se lau pasenge o ke fa sa o ai lau sa no. Ile tangata o lo anga I mo ye me. Ai pitai o le sa no pe matsila tulanga. Ele fa pe vo wala la mai ka mai foi fa pe ka ko si be selule le fiona le minsta por le fiona te tai fono e ka kere por fola ai mo la ko masanga la ko ia la ko nga ku mala ko ai ko fon fa pi sa no ga pe marsila ile ma to ma tanga male la u del mali to sa mo nei mala ka ka ba ai o se kamaka o longa background e fai pisingi si alonga ainga mai lava le time fo yo na tua se ia faso solo mai I rona time mo na uso mo na tau ainga uma se ia oi foi na fa na u de ora ninga pisingi o la pe nga pisingi mai o ke fa fe kai de kamari
O ke nei loa ia, tu lou lava le whionga e rupe matsila. O ke nei loa po o le si whale a onga lea le hui mai e fo i rupe matsila mo tangata le wha i longa tangata. Eo, e ku kusare wa ai ale la au del mali e toa malona a inga. I le kangaka e sawa wali alo lengse e vai mar kangaka e sauru mo le. Le kua inga ka vare foude sau ngere kaimi ngai. Le BMW, po le be my wife. E ku kusale wa ai a le fo tamari o le tunu. Tu lo lava le loa fo yo le. O nai min sta ma ba la tamari anga. Awa ka kalango ke le la au del mali ko. Pei o ia le o makua I fa ku uma ia. O le sasi ale whainga malo sa ia I tanuai. I le kaimi leanga whaaku ele lafo, ma whaatanoi na ele lafo. Fo I nei le whasalanga lau le mani ako. Me la le mau mo le umio la uma. A wako e kolu angi la unga ko e whakarikari ai. Mo le whai unga o le lau le mani ato. Ai wha maa vai lo ma le lau le mani ato. Io mo le kangaka lai whaatasi le anga pa ia o le atua. Musuia. Kuro e lunga wha maa vai. Awa anga sa soa ko si ko muri le fakura ingo le lau del mani ko ai le ku lai lau del mani ko fa ma vai e le ko fa pengi le ko fa pule lau del mani to or kala mogin ga ai pe ka inga musu ye le nganga le tua kuro ilunga ke minga a ko ro ka ka ye le musu ngau ya o ana ka ko kuro ilunga e io per tu langa na e o mai la ke minga fa kula ye le va nga fa fai se ia o mai lava ina manu malo me whainga pālota. Lea e male kele o ati na e lo tau mwhai sia ta mali I man whainga malo. Lea lava o lo tu batila, lava tu la I mai o la au del mali atoa. E sa vani I kua I mea I la whai whakuanga, e anu le mea o lo I la whai la fuman. Iyo e anu le I kua lo I la whai ngā whaiwa. O ke kali konga uia, e whape nārto a tele o nai min star. Mole e se lako kaimi o lako ai. Ua o si kauranga o molo lako kaimi. Mole whaatino ina o ngā luenga le lei. Ia mole manuia lau tero la tunu. Ia aia wha amu ia fo I raka mari. Wha amu ia I raka mari e la lafo uma ia I le leanga. Ala se ko kako wa aia ku iai. E kali mea le aka. Iyo. E whaka mawhai e wha mamalama se me iona fōringa fia. Iyo. Pe whaela o kako mai kawa kongon palemengi. O le makua I aki ngua o le lai ku se tu lau lava le upo to e tia. Wai aki ngua le lai ku le I le fionga fo I lau del male toa po le fionga te tei fono. E mone lau sau noanga siata. E le o iai mangi mea wau fai fo I le fionga fale anga tamu tei pale mia. Ia, e le o kani mai ai, e ka mai kai pale mia I le mesa I. Ia, le ala, o makua I o loa wai pi a fale anga ka mai kai pale mia. Ma nisi o min star ka peneta. O la audi e kari. O la audi e kari. O ngolea. E pui a le tamani I tamari anga. O le ka peneta mare ta ita I o le malo. Ia, le ala o malo le o fale anga isi min star mare ta ita I o le malo. Ia, e pio le o makua I sa mala le fionga lau del maria. Tola tou il neitain. Pa amu ia fo I le ka ika I ron kura I mai. Ia pio sia ka ika le tali e fono fa pipi e fina ngalo rupe matsila fa tai le tai. E sau sama vali fa kasi lalo mama ko ngai e fa savari ke longa nga ingi koko malua la del mari ko va ko dai la fa savari ngi koko la audio le sipiko le ka kamio ko ika malaka ako koko le sipiko. Ia mala nga fa lo asiata. Alo fa tai ya. Ina ngalo manino mau ia tawurunga mai tu vasa I sofi ngalo le manatu le no fe tu ma fa fisili. Pia ka sia ka kale ngau va nga umale inga ia kili e pe e lau te loa le mafaina la to kilinga la fa nga upule wa upuno no le kili ia wa pe upu masani ai tangat e pe wala to loa la ko ke le mafaia la audi paroka o le me manino mar me tino na wala e lau ke le mafaia ai pe ka sia mele wa ngau ia o le fa nga o pa fa tu la fono ma so tanga fa tu la fono e kausu esu e se masei inga ia molia a wai pi pauna se a wala a fa maonia se molianga ia ai au sia tulanga fo I te tau ona le to e haru se paroka e pe paunga me le wo vai ku ngole la fa nga ku sia ko inga va tu le fionga mingiska la so fina ngalo tu vasa ia o se ma ku le mudo me pongi po stadia o la borsa le upulen ko e la foi po singi se iwa ku lava le pa ia foi le kumalo o le upule va pea o ka ko e fire kongu ora vai ngalea o longa winga lo fa mai
o la ko e fai le unga o ka ko a fa pe au ya asia ta ai ole mea o le pale menge fa ua e fa ua ku la fong a uma fa o pale menge ku la fong o nga pasi le o fa masinga nga o le la ko la va nga fai o fa masinga fai fa unga ko sa le mea o vai a ko nge fai pure lo posi e wa le mea foi ka ki va ai ka nge sa ka vai e mua ka le likole a uma likole do le loia ia fai o ka vai loia ka me ile le me ka o barista a uma le barista o inga to uloi o le fa masingo la au maia a fa ka no me o ke so ka kuma sangi ia kuloi o le e la tiuri marawanga fa ya mari a le mele o vai a ko le sunga le fai pure le posing ia wo sa or kara le skampi ki vo le makongu ka kongu ulauri ko sa le mele wo ele wo ke ia wa Bruce Lee le kung fu o le me kung fu mo Charlene ai lo a uma Charlene master o fa kwa o le ya Bruce Lee ai le va pelo ko le kung fu ke Bruce Lee lo ya la sa la fai unga ka ko ma la fa me la ko fa ya unga ka ko ele ilo ia ele i pa ele fa masingo ora fai pule ia o se Paulo se manga vai ia a war fia pusili re kang fu ia manguiar ko kalami alo va tai alo ke aka anga le ko kala mangu vai lang ko ingo weng ko inga ayo ole la ko kala mer ka malo weng ia weng ia kulang o fai longa langai e sao ma wala ia sila wo tero ro sila ma ngaka o ruai me ka u martial art ke ro ngaka o ruai me alango ma wala ia e ma ke o me ka o Charlene master o me o master o mga kuwai siya uso ya ventem o mga kuwai o even tu ibasa siya uso ya kofi alo faltu siya uso sa mo ila siya mato ay ngay laudi wala ki mai ia le fionga pafiki mai o ma uso le siya uso le sila ma ke ofenga ki sila kamo ven ngan make ki fo bonkero ai wo ai fo ya mo kong o so ia ngalaki lo uso manuia mai siya uso ile tulanga fo ile talonga pi i taekwondo ar malo ka ronga foi la i taekwondo ma de judo la vea mai lo le lisir ko inga ngaso fo o ina te lo ile kele ku per malo o le inga la sai ai e afar malo afale ai inga pasesi e al waila e du singa e o le au kalake i manku o nga kai mi ka o kuinga i mako mako sko ngole pai ma se mako kinga yava ia o le au kalake ai manku o ka longo de judo ma de taekwondo ia amo kulo mane akol ka malo van wa pe ingale nga mafu mo ronga ingoa longa nickname leo van te ma ko ingo pafiki mai tango fi wala kulo la le fale wa mako ala la fa vai ka pa vai limar ka pa se matuta ma rest in peace ia le pai to sinu ia la kulo la fi siri mer ko inga wari mai nga me nga fa mai ia o manguia o le ke alu isenga o ke alu sai ngai au kalake mua le wo sai me merko ai le ora le fai ngonga me mai lo mai maska mo van ia o le ia ngale ia i basis e afar malo afa ia ai ngai su era kwa kul ma favor ko inga ma kwa le kana fe a un ari su ngo se kupere mai marko ingo le o le ar kala fa mai mai ia e afar malo afaka ko da inga so swangi mai famole ko ngor upas mai mare apai e vai varo mai si li lo ri fo ke aru ngai maka e fai mesika ko wa nka ko me maka e o ke aru e la ko a me pusidiro nku yo e o ke aru nga kala ki e la ko a me ke wa la ko a me pusidiro nku yo sei Oina na matua fa mutai masito ya luobe. Ole mea langa kupu. Na makua fa so esa ilo ma van le RSA ya pia. Ya. Sila, tawarunga maya o mai ni tatou fa pitor motonga ole maua tatou 10 minute muri
Ia tātou tau mawai ai fōi. O mai tātou whare o loa lau whionga? Ia, wātai si ata, ia, nā ua, o tui nā tui runga, ia le tātou, o sui atu, le tātou e mole atu nuku le whaafonga mai sa, mole mana o mai fōi nisi, e wha i se tātou special mole miki ia, le o ngā tonu le tausanga. Ia, nā laua, ia i tātou whaapitona, o toi tu atu i runga. E awharta, o toi tu atu a i runga. Ia, o lana tatalo mai o le atu nuku, koe wha awharikau. Lea laua, o iai tāpenanga ia mo o ka ngai koe lau. O iai lea lau koe sau runga ia o ka koe lau. Inga ua e leanga hoi koe lau e a kamamati. Wa wā ai mai logo koe anu waku runga le tautai ia e ia. E iai na isi tangata to e lau e mata le tautai ia e asiata. E le pepero le whaamtaranga. O le vai aso ngā ke angei. Ngā mako wheroa e manisi o sui to e lau. O la e mori mawina mai asiata wa o to e lau le i ila o tātou uru tūro. Wa o to la mela na mako i e se mako ka mako i le ofisa pa ya oi ka fe ta lo fani malo ni to lau ai o fa funga mai nisi ia vai lai ko nga me ele o mai e fa aringi manga ku o le ka ya ele wai ka ngia ele ko ke le ka sa ia ai o mai na malama ia special wo ia fire company ele la wa ku lo ka ko half price le wa lin mas fu percentage le sei o le media le war ia pe o le tulanga na si ata te whawhetai ia le tātou tautai ia se vai o moni mau ina i toi lau le tātou mea le ia la vai kau pangu mai ia la kou whai mai sina o le hale le kamale oi le kamale whai mai le helicopter driver le aise i o i ato no whaasinga o kule ia o kou ai nga maka mai o le nei ia while set o mga kua i le while ngema o mauro o vanga ma wha uma koe lo tala le moto ole osi koi inga wala au melo makua vai ta sau e ka whao mai ngi sila ai vai o ko inga nai whai la mai ngai sau o mai sau la unga wha mon mole ai vai a wongi inga ka mo whai e wha parangi se pipo la unga nga ke le ki sau ngi sila ke lo ku silo la ka ko inga la unga ko inga na o la o le au ku la ngala e la unga mong wes alu ko inga wala nga akor ko inga o kirangi mana va de pa u no ma pe pa de fa parangi la alu ko inga fa va ai le so sa wa pa ku i fa sa o wa ku ka ma ke ma fa ku solo stand i iPod ko io ke ma le pu e ma wale o le coffee mai sa mo ma ku wa ko inga va mai o le matua ma le au o le lau mai le tu la piapi o le a o la mai na tangata no ese o le launga e fa tutu ma fa tau i tangata no ese. The topic of my speaking for tonight, I was feel ko inga ma fau. Le fa pa le ngo ese. Wa fa le pa ule pe pa ma le vale. I'm talking about the offside village. Tonight, I'm talking about the offside village. So le se vai ese akademele. O fa ngo kanga ka ku kanga offside. Ele nge via via sia. Yoi. O ka ko kala ngo offside ele nge via. Ai alo fangia ele tua. Siata mo mori lo soifua. Malo malos mau ana ulaunga. Tau sia ainga. Ia ele ngata ele lo fia ngai male kalesia. Ia palasi mai le nai tu le vai ia fui mono le fionga le ngaftas. Le fionga ia misa ma. Tele no po le misa mai palatai ia le fionga ia. Ia ai a fai misa mai palatai. Ia ole la au no fau ya la fionga le la au fosia misa la nga o misa pe afalangi il fito la tangalo nga o misa nga polo ai feel kan ka fisi di make tila la menga po ele polo bo e file mo ele lo se yo se causa nga ka o kule polo menga po ele polo ia ai ole nei ti fa fonga mai ia tama maltatu fon tanga le ne via fi ia tu vasa ia fa fu e lo o ka po polo kwa ngia sia tai nga wo pe Pie pa ua kui kuale le tatou so matu atu ia sa fa per ko inga pa ua mai ngofo ia tu vasa ia mau no malos ia ta losia ia ise taimi tatou feilo ai nei sa moa ia ole atatu talangoa loa talanoa i offside village I tangata ngisi ai lo familia le uso ia siata mal tatou e vanga ne via mau tate feilo ai fulisa so nei vai aso ia le uso mau ole nei a por kalame sa mo fa funga mai boto tele nisi e tala no mai pe amananga mai I fortan mar ole aunga le po kalame e sui fifi loi
Ia. O nai isu wha le malo, o isu wha le ainga, adua kwa ia I makala anga o fukange mwhai a wā, I la ko uma ia ola le poi le lorangi. Ia, ma whai a koi mga ia kako kalamaria, e o sa wha matalanga lea siata. Ia manuia lava tātou I New Zealand, ma le o whai ngā ruenga a koa le Punu TV, a whai mo I leke whai ngā runga le Punu TV, o ngai ke lama I le Punu TV, ia manguia le lama uso, manguia lava kaurumanga ko koe o le ngeia siata. Ia, mai a tau nei ma kampania motonga, manguia le nea fiafi I fuanga toi. Ia wa kaunga fa offside sa o mo. Ia mau. Ia maftai asiata maftai fo ele tatou proclame le fiafi. Ia e ke loe le koe fasilia se le o lewa. Wa sau no pe matsila. Ia o ia foi o le sa o le ainga sau po o ni sa mone. Na no toe famna to tude. Ele afonga ina fionga vai pe matsila. O le vai aso ke le makapega ile oka. A America Samoa ba le motonga. Na mo mai fai ngota to proclame tata ya. E o vai aso la ngai le aso le malanga le ba le alu le ba la no le alu America Samoa. Le ala alu ma ave le oka ale ave o kanana fota pena I fole fono le faka asai ya America Samoa. Ya pe ona ye seki no forma tu langa I lau ai. Ya fa fetai lava foi le sunga fa feringa ya kopo se maloma se fa tua le ngata le pulenga. Yo pe ona ye foi fa bo ya awala ko ke popone. Wa le fata si ma fa feringa I tato proclam. Ole amaka pe nga ava ai ba ya ko ka se ma ma pe maxira mo mo dia pre oka. Ya no vinga a sorry foka ya le ainga sau po o ya America Samoa. Ya ma to tele foi ona fa feringa o lela. O le o fata pena foi e o ka mai la tono fo ma tulanga I fato tonga I no mo to fa fenga ma mo ta pai fo ya per tulanga na seta e monitor no anga pe masila o ma ko kele o mera o ai a fa o lenga ka le lima ki o se ka ko a mio ya ele fa le anga foi inicio o ala ata ar kuranga le we so le pe o ki o pause furu le we ka ko mo tonga ile kalunga wa kulunga ka ko por karame ta ya o ma ko fa ke le inga sa a pe siria sa le sunga le pupe e per tulanga na ne fiafi ele to fasilia se le ona le nganga le faftai tele lava le mamalo le tunu point pata si mai ele tato por kalame ele ave a per tata ya e fai ma wo ma pa ma se tato tata ya ne la so fo lo pa na mo waila va no ma na usa foi per su a fionga tu passa ma pe matsila ya fai fon tato we vai mo se ata ya o foi ni vai na sata noina aftai na fa fe ngai ngo fa tasi mai mata po ia ni fa mo na tina ta mama to so se tu le la lang ia ai nga tai ia tai so tato tunu e tai yo tato tunu o le misi po para mingo tato ia e fie fa longo fie mo foi se ata ia mai lo foi inisio vai ngo tu pu se tato tunu anga le leila tu tato pulenga asata ai ile fionga le pule male mamma do la fenga benga ia male anga fa aftai se tato mo liat ile tato ia paftai tele lava mole me alo fa sa va pionta o ina la sfana o mon ile vai aso tuana fa fetai foi mamalo la tu sa tu simai ma le mai fa fetai le motonga mole me alo fa fetai a inga uma ma wo ma pa anga i mortata ya sa anga le mai ele ngata fa mania tu sia ya a o nai me alo fa sa fi ma tu ina mai ya la sa to mo ba wina la vai la sa fa ina ila ya ele ma sangi mon ya me was fa no fa ya wala fa yo se wala fa foi fa le pulenga tato TV aseta ya ma se la to fa mai mai lo fe ngai ma tato proclame o mo de trailer nga fa mai nei ai nga matina la nga ma fa na ita pe na ngora fa na pe na in lava yas ya ai ma ya tau sa mo nei la lo fo ya fa to fa so fo ni vai ngora chafi ma na fa lo ma lo fa fitai tele o le fa elo tato faiva va ai foi ma te to ai de sangi fa manua o le tato botunu o lungo por kalame le ngata o le Facebook o lungo le YouTube channel fa fitai share tato por kalame share tango lo press le share ya ina ia o tulu inga uma o le nei la lo langi tato por kalame to e fa mo le to ara fa ma lo ma fa fitai sunga fa fenga inga ya kopo se ma lo ma fa le tu e kana na fo me se le yes oni fans le leia le tato por kalame ila to fo ia mai so le tele o nisi o fa fe ngai le to lo wino to su fa au to si la fia lo loto me se fo le au so nei o se tala fia to lunga le tato wa fa mo ma tato por kalame o le wa make o pikina le alo o le atunu po le alo le atali I fo I po se alo fa sino ya le malu se mo stiti kamare Wallace stiti o le o pikina le all blacks ia mo le taimi mo mua mas ka ko ba yo
Ma nei a tele ia vi ia le ngale le o le tua nau nga ina ia ma tau nu le tini ma tau nu le mesili. O le amose o tonga lau tele I lungo o le sports tala noa ia I le asolulu aina ona o atu tasi na breaking news o le isi foi vaenga o se tangata le na tau pule mai le ola I le wala papa ma tau I stamaki le off ramp kusa o le usu ka avale le vave au favitai ia monu lo se Dominique o le ana reportia mai so le orkanga ka e ke ele me o le tulo le pule le ola ale wa wai kau pe o angar ka pule le ola poloka akoa I male awala I stamaki le on le off ramp ia ma tau o tara o le tala fia o lai ola Ioi, e ui le leanga o langa mea ua whai. Ia a ua usua pe a ua tele mawhau o tangata ua le ia I le au ka vale usua koe vai kula kau mai o le te au le ata. Au tele fia whaalia tu lunga le whaafunga maua na tātou watuno. Ia au nei tara o na, ia, whaaftai tele ia te o tau le auso. I lunga le tātou proklame toi Moses o tonga e pei o na masani ai. Anga le leile tua tau te o ese whaatasi lava. Whamnuia lava le tua toi taimi o le nei fiafi Samoa a whai ua yeise ngangana o le tau tamali. Matua atu ia te outou, matua ia te outou. A whai fo isi asa tau whaafonga fo isi taimi ila whaasoa ma tau si isi ina inisi fo I tulo. Leia leisi anganga, nai tau te sila fia le leia umre whainga o proklame. Ia e panga fo I lea moni ele saunoanga sila, isi fonga fitalai, I saunoanga na inisi o whaife a umre la tau whaasoa. Se ua kau masua sua fo. E ile taimi tate, ke mangkuara karar ko ingo leo kai ku au ale aere, a soifua I nei. E mana ia lo walu I lalo e ue ke aru kere fo I lalo. Ne e whato le wingo le tala, e whato whala I ngai tua. O tātou e maua le nganga loto maua lano. Ai fo kai me ke ongo sai e ke vea kua pe I la wha ke le inga le whai. Ia e o ngā fo ina whai atu I eisi na tala ma tūlanga whapena. Ai uio lea. Ia matua le tu usa moa wha mangalo se la manga wale tautu mali. Mātou whato whato. Whamruia le tua toi teimure. Ne fia lo whatia te o lua le uso I Samoa tu lowo o lua I tu te tele. Alo whato fo I te oe le uso matua tui vasa I nā I Melbourne Australia. Tātou toi whelo I le alofa mareanga leo le tua. Whasoi fo ina. Soifua. Soifua. Soifua si atu. Soifua. Ia, le nā Samoa. Soifua sila. Whasoi fo ina. Pasoi fo. Ia le na sa mo ma to wo fa tasi male uso le fiafi. Alo fatele te oile tunu pele I le loto malanga ngata filo ila so tao. Eyo, to fa popo se si va ngol tatu pa program to te ia. A le fiafi a seta fa malu pio valiko ma le tua la Blue TV. Tau te ia le fiafi fa to faina.